na ba so bokode nyame adom na widie mu te sempo ni anopai adom ntie widie mu ye papa yede nyame ase widie mu bokode prophet adomala adom nyankopɔn ase adom na anopai die wadabroma na nka yepese woboa yen na yede nyame ase yetuntum awurade na ne nipa a wayama yen no ye mawiase nyina hu se yeni so mate da onyankopɔn ase sama de patch no obi kwa na kasisi ama yen se ye ni adofo a 18 max radio nyina me bompa ye enche radio asem ne radio ase ma me ade akọ se bi ka se e be de nyankopɔn ase se wa ma ne pe aye ho na de patch ye na da so ti ase we be wuti max fm bia no se wo hia ma radio the center no trauma de patch wo to se be kan che o se orinya woda no renta wo de biarata se wa twere no Hebrews chapter 13 me wo ye mra me be ka se ye me bi a me body mu kakra because Bible say redeem the time these are evil na emono mpono na me ka se wade kai mo pa obey buto se usa na opeso shanantia obon se sempenifo na nti ko ba wo ya kola opeso so nanti bi ti e ba ne se obomotena se ka obenya ne ka so na ntentem so onso bi na nti no start isu now from my mommy I want to work with person nante ana just obesu isu bi dia chiro ma me se opeso so li jina na tutu anamo but e basa na o soli anu ati ato no abofom but e basa o ma me care about you and so papa care about you nti no odofo okoto nkwara bia ye de nante bi na amo asom na o chiro situation say you o chiro sign out to actually be ape when ba won so no na adwoa ana papa kufi a wutie me na so start take steps kakra but the kwem mpo no juba bin for doctor dey ba no say obehu say after dey wo ko do abi no na o hwefom wo so wo start wo so papa na ma me de mikaba obepeja o kofi ana kwaku ana ya ana abra mensu sole no apepa oto ma no ma dia dia wo pa wo ma wudi a bo so wo su ni nyina ato we dey ebetwa na pesa ma tia se se saa ne nyankopɔn na ye som no no ana wo boy no tie o se me empower ta na nya wo ta weda ya famu e yense bibire na wo weda yi mu yes obi afre prof ba so mi tie me ya prof me disu breme prof me yam wo me prof me chikita me prof me no mpem yam ya prof me didia na me body me yam ya but me nyina mo se ade be che no na da so tia na na modum God say me nyawota na bring powder abna yama ya dofo a 80 ni paduma 80 wo Ghana ni amansan nyina ni wiase nyina ntia se alamo bi a wutu bi a wani ngie no alati bi bi e koso bi wani ngie no onyankopon okan amen da omwani mu wase de biara da ese because o se me ala shumi ni nyankopon me so no over best 28 to 30 years na me nyankopon na ntia nyame adwuma no me hu me se o nyame bi a emra wo ni so akwa ho kire ni amane bi saa be ni mo no mpo no and will show the power more actually. Yes, because all disciples in Namono, they be doing very wonderful. Jesus ate down boat because no nipa wa bread. Stress action wa koyi ministry na wa bread. And also for me to be brave, they be problem, be brave. What you want? And you video because I stress me now. Hope you go so be the judgment na wo cause happening. Then so say I will never leave thee nor forsake thee. Maybe now would da. Na me empower the other. Me be tie me ne. Ebi wajuma sem enkwose da ope agelo na ade to no Kanesi market ana Accra ana Mokola ana say Abubusi. It seems so was be shop na so for town post no wa ye to se de ope but we ade asem say beri nya woda na beri empower da akoko ana say akola wutie me and one award ton wo Kanesi market na it seems say yenta e wo boka no enne se bi nya ko pa ko a me no ka say o max reduce but so what ya say Onyankopon say onya woda Lord empower the biarada. What we say Jesus Christ at the boat in the storm started there but now Satan him say disciples had the obewu omujiti because they are used to yan say mo didi wo ye we nan kofo enya yaresa but this time Yesu ada it overshare the disciples no be oh me free boat me dwane everade no nam le nsuo but Bible say Peter ehun say storms le ba no na dwane the master's work or wo poso no
or but that's what the baby the learn so I need sometimes the awkward situation be more and try say the other one in Kwabe you should have a data fine. If you are one when you say that say you have a data fine. If you are tea, the even I also so a paper you have a data fine. Remember we saw you say Yankupon the only Yankupon all no boo you say. Only nipa, only more, who number Tom I may never didn't know. If the person say or say or in your da or in powder. If you are for trial and money being a mamma name minimum, Sabi bit of Radin Sakasi and assume some 139. The Bible say Jesus Ada or head obey. All the picture says already show you near. Oh, and then saw him pick up a boss and pay ya. Senonia is true. A big thing I could put the Akasha already show near. He will never leave thee nor forsake thee. Which you max morning you want to pay you. But the American say, every day, or be sure me. Sa wade na ache anase abusuam no me ne wom na ekutia wade no ene be practical life so yes Christ dey no e bia o tikem na wutie me e bia o tikem na wo kwa airport akofa plane sorry akọ baby e bi so a o ko market anase o ko office obi so team office here because e bi ofika so traffic to contem but all by the kwa bibi KS or kwa who said the KS now you see one and see he will never leave thee nor forsake thee and they say orinya water or in powder. We did the prophet assume. But I want to say, I did be a abeya no me, I did a beya linguasie, I did a beya eka, I did a beya linguasie, I did a beya sunsuma wade, I did a beya disappointment. I do it here. Hey, I want to tell you, say, our God will never leave us or forsake us. David was saying, Pomina will sunsuma woman pa. This Robon is say. Everybody a home put na bampo, which is the word of God, and the puma, which is the spirit of God. Oh, enemy no home. Then what I say? Now what you and a day, and a Tuesday, and it is right, and a 19th, right? And then the da or so ever swim yam, and then the da or so the more Juma Konim, and then the da will see some ever picture. Then the da, while one day no Google show Biamana your 1 day, and then the da. Your helper is on the way coming. Obuafo ba. Hey, me what you say? Me me yanko American asemo. All we Joseph if in the bushiem. Ed no call Potiphar fee. Na before so call Potiphar fee mpo no. Yet me card no ko sha menem. Joseph abema muda because never there can I will never leave thee nor forsake thee. There papa be a Joseph was to be a bebem. Papa se ben. Ebemo. Me mo bi ati aso se me de masen bi se abe bompaye. Maujiti a wonya ko enye ten e ma wa dane disappointed with that eh ade bia wo fam bia hospital ya check obi bia o lab bia e so nyale but still you are not feeling fine but and then no me be a di what that echi and now say ade bia be evil thing be enam what anymore no if I be a prophet of God I send the consuming fire to consume any attack through the weather in your life in the name of Jesus and they say me bomb person yakofo akwa. Hey, at the body be a num what they move. Miss Mervyn Kuguja, because that's some say the best and the sunny. Miss Sunny ready jar no thing. Emma fee, Emma will be him, Emma mending, and protect your number. No, we should be a same be that all what they want a ready now upon you from mouth. And would Jesus Christ into minimum. Maybe they assume they may kind of say, or so, ever to you, or soon a couple of bed no ever sure in them. Now, soon a couple of Emily Mwasi. And then the bomb pie, so you go order of steps in my water. More no the animal. More no the animal that. More and Guasian told that. And what you know, the bomb pie sign up a bush you, a moon shall also. Check. The first can be who saw why far. Suddenly declares spiritual so on your face. For life attracted blessings any day. What about entering slam no? The only edge my may also. The bomb pie Christ used to demo. Sarah no near Jumanye. Radinton and Munchelo. Oma and Munyam a 20 paso, a top bemaso, a tall basso. And they can say, we are young for the bin torso. I will use to give Kwaku Timmy. Kwaku would see me. The American Yanni say, application the Via da Cotona and one. And then I declare as a prophet of God. Say, a Badmo Yakobia, a poa, a dear Juma. I, a dear Juma information a blow. That I watch me our best at you, Jumanae, Jesus Christ. The meeting at the prophet Alishunti,
Everybody jaw or in power. Oh, when you wash it, when you be a tea. And what I say, who are ye? And I draw your torso. And now this the American say, also in power chief. A Bushiana media, me breaky. Amen. And Guasia, me breaky. Amen. I say, when you upon one feeling comfortable this week. And the day, let the dance successful man. And with Jesus, the Mutudia, I say, Amen and Amen. Amen. And the prophet and the I didn't say, Amen. Prophet Alice Chum, a head pastor at the World Vision International. I to go hey, World Vision Chapel International. World Vision Chapel. International. International, they are come prophet, not just a yanya cry. Prophet in your mission, papa. And the wash you crying or penny, Dick, I will see and country and who say, Yame, on power your da. Onya so da, o see, a mere fa weather na a fire who say, a year weather bonny, say a papa, a man in the CV and the Munjira and nine so. Ready say na ba ne poma na echichire ye bra dia no peye wo se yetimi sori waka na ne edaye ni so bia no yentimi enyenye ne yie se de be ya oman ni mpontu obekọ nanim prophet nyame shao ye da wase nyame ya dum so o china se de connection tie meba ndase pa ready so no kase on shao so Bibi am number ni nyina wo na mabo ato from abusuama mate ye da wase pa nyame shao right wo se nyame ya dum o china wa hu me aso anopa o we bi chapel e wa tiko junction go affiliation good we bi so bi e no no ntino good o ba ha obe nshira e start anopa be 9 ne upon 12:31 yo we ne wo china me po adwuma na me gina o gate na no nyame nshira me no ka se wi almo smesi sim na mo sme kwa ampa right ati eda wasipa nyame nshira thank you so much you're welcome Penti ebusuya prophet Alex Chum anopa yi wa hye nkuran papa wa me yehu se enidaso asan Nyankopon betimi aboan ma yenidaso na asɛ atete apansam no etimi agina ne naso kai hu se ye were live YouTube Max FM Ghana enti prophet message ye o kan nyina bia na no wa ye busy wante wadaroma betimi akɔhɔ no asan kotie mu biem ai enwom de ye da ye boni mprenu nyamesem so ne ye da eya no watie no emprenu na ye hu kwan e befa so na ye de beboa ya brabo na brabo no so etimi ekoyanim na ye ka wo se adwumadie yi ye hyase adwuada bia kopem fiada anopa no nsia ken ekopem anopa no nkron se de be ya won so betimi aye ntem na wako adwuma so akoboa aboa wo ho ene wo man ye wo segment bebre nti aseda yi koyidie se mote sanwum bi ye chiche wase a enye sibia ye twentwen ye nan aseda bi ye siesie ho ne ye the trending stories no newspaper headlines say free vlog o say free blog o say free hill aya sema etwagwo wiase ne se wiase no nye nkwa ne yete na se ni wiase nyina na etena de ye wose ye mo asote anopai ye free ho no ma ye bekwa kotie ye tech tip se de be ye be hwe ye ho so yie gadget ya we use ni ase che ene no ye show no ye fully packed pa and then to your health segment no ye ready was so you entertainment segment ho se novella na wo hwe Max TV and na wan hyedan nyam nkyirem papa so a ye wo novella update was so edema the people's parliament betimi aboa wo ye pa me kasa me kan adagie ebeboyen ne mo ta me kuchu na ene yentena na nyama papa bebre Max morning dew so ya me che se wunya di wa fidie ni to Max 89.7 FM a ene wo dem kra
Max 89.7 FM, where Max Morning Dew. And you are no passe, dear, na Hanma dikadikadika. I was here, net to say. I don't do more mini answer. I do more cry and cranka cry. So I say. Nano pay dear, wapo mudia. And you know, Jana, Yana, solid, you can't complain. Anywhere, you can't complain so ampa. Na prophet ashe yinkran no pay wakanya me asema to yakoma so wa me yakanya ye hu ame ye kosore akoye ye nnuma se de be ya o man mpunto be konanim na wonum se prophet ka se wie se kempe ne ye gye nnum kakra twa ye na ase wia na je se trending stories trending stories enwa ene etwaguo ensem so de asipa free enu apa be pem na ensem asie na koso ya ensem asie no ensem asie na ya na no odin anu odin ye Ghana ebi wo hon so a sefatasieti se de be ya ebetimi ada ye ho so enti se why ready dia wo ubu wani kire me a ubu wani kire me a me ma holy nti nemo se ubu wani e de kire me a na me hu enti abusuafo yenhye ensem na sidikadikadika pa me hye me de na se e wo graphic online hona me hye me ensem no ase e de afiri na graphic online ene odi abeto dwa enne August bosomeda etoso edunkron e wa fempemienu ene edununu mu no wo kirem se Ghana mampani His Excellency Yewra John Dramani Mahama wa ye Nyankopon so adwuma papa ya woni yen e kase ne naduafie ne ne nanom panifo wonum gu naduafie e wo man mu no emu 998 die wa ma presidential pardon. Aye. Wow. Among one more amnesty said ya won canon na presidential pardon wa ma wonu mu bi na anya se bia nipa ne te ho kwadi bone fosam na mampani se o matron krata abrem ntimi hweso ayi na ma ayi ni na ba fie asan ba betete debi niema bi wo ho bi ka se prerequisite niema bi a wose wo hwe ehu se nipa ya ba yi enedua fie yi wadi ni huni ne terms and conditions e de man watimi adi so eno so boa pa enti siasi etichemu kakran enipa makomako aduasa miensa me kire 33 ena wonu mu yade omudwon ko machido mpe omre mbo ne ade nyina no kese adwon kolaize enti sa nipa aduasa miensa no wonu mo ka 998 yi ho afen so no eneduafiefo a wo mu age no ebro aduoson omo ye makomako 36 na chese nipa no wanyin abadwuma kwa na oya se ye ko pension 60 years nti so wanya 70 years ana so oba na so ye kreme na akra de yan no betimi aye de yan no betimi nti sa nipa fo no so omo ye aduasa ensia 36 wa krata egu akwam se enche wono bebe fie sanso na nipa makomako aduwotwe enso me kire 87 womo so no mo da death row yi so sake ye hwe nim ka anka aka ne a soja aban wo ho ya ka ne nke ye hwe nim se gushia nke ye tegbo no te enso no aban ensa hyenkrata ase a me no ka sei enche wonom bebe fie mienu wo mu de agya enkora atuatua motofo atuatua munufo ano two nursing mothers ai enkora nke to atuatua munufo ano eche se wo mu nyi kora two nursing mothers enso kan ena na Ghana fo busa se na sa presidential amnesty ya aban ede abai eyewura ato esien Ghana for kind story na ebebo wan chiri ene maame Patricia Esiama wonu mu ka ho ana so wo mu ka ho de amoma ye hu akosu ya ade no waye di akosu ade no waye di mi ka se mo di mi tie ba kire se eye question na Ghana for busa boboko no na kire se oti mu se eye interesting obi ka ye eye nika we the question na wonu mu busa se wo mo ka ho ana wo mo mienu no wo mo ka ho ana presidential amnesty no wo mo ka ho ana enti ne die kire bia nso no we ye anim na se obi wo hana so won kai yewura ato esien na wono na akane no na Capital Bank
hyɛ ne nsa ɛna ɛkɔba sɛ wantoto nneɛma bi yie ne ade nti no yɛma no mfinhyia maako edunum 15 years imprisonment a kyɛ sɛ wogu so a wotwa ne day no ɛna maame agrada nso de ne we de mo anim asɛm a ne story no obi anim sɛ bibi kɔso na so dem ne ade ɛne ɛkɔtwa ho kɔɔto paa ne so akyire so nya 15 ne ɛho nkro ne ba nti no na nka Ghana fo hwɛ anim sɛ edi ne bɛba na ya bɔ nkrofo mienu din sɛ owura ne maame mo ka ho ana mo ba fie yɛne mo na ɛba bɛdi Christmas ye wo yɛ anim yɛ ana okay ne wɔ hɔ no ayo ɛne maame fa wei emfiri ɛyɛ the publisher ɛna nei wɔde to dwa wɔkyerɛ sɛ deputy health minister ya yɛ nyina yɛ ni maame ayensu wɔn mo ɛkyerɛ sɛ ɛnya deɛ sɛ ɔyɛ professor ɛni nti wɔn to bi ama ne no wɔn say deputy health minister not a professor GTEC that is GTech ɛna ɛde to maame ayensu anim sɛ ɛnya deɛ sɛ wɔbɔ ne ho asafo hema sɛ wɔyɛ professor no ɔnyɛ professor wɔ baabia me twaso ana me de daily graphic de bokrata ɛna me nsa ekura mu yi na krata na anim hwɛ anim sɛ deɛ dweda Bank of Ghana on view Tofa Forest Road na kyerɛ sɛ wɔn ma mboa yɛn na wɔn sesan sika ne ade no sɛ mmra yirekete ɛna Bank of Ghana de agu akwan mu na ne ntia wɔde agu akwan mu de ne nkyɛ mu no yɛde bɛ boa mu anɔpɛ yi paa wɔ Max 89.7 FM wɔ say wɔ yɛsɛ de bɛ ya sidi na ho ɔden no ebetimi agya ne naso sɛ bra ne ne singa wani ayi agyan sɛ de bɛ nso a sidi no obenya ho keka confidence bi na odi dwuma ɛfɛ sikasɛm ho a watimi adi ne yie paa wei daily graphic na daily graphic anim ho so na ɛda aseɛ hɔ ya Ghana begins legal timber export no timber na ya nye twitwa no se say de nyame be ya dom ma legally ene wonim say wo kotwa na je say aban ebo akidom ama watimi export no kama we ewo UE legal framework no asie oh okay ene no amemfa be free Max TV online you say Pokwasi Nsawam drivers increase lorry fare due to road state na chese okopie mu Pokwasi kwa Nsawam na enam se kwan ni nyenti no adrabafo no akọ muti apam ho se ya de se wonum etoto ahyentuabuo mu eni nti ensemu enso so na wo mo nso eneyi wo mo de atudwa na we ye Kobiche news eno ewo online na watro se Ghana prison service to be reformed Vice President assure na chese obenfu Professor Gina na Opoku Agyemang eno ode ato Ghana prison panifo nyina ni mu se enche enyema bia mumu ne se bia enye emmoa ema mode kira ne mode sua mode ma eneduafimfo no ntimi nkoyi no munkoma ntomo ye mokora na enche ye bebiem se ya de sua se yensa no adwuma se ye amamra ne nyina nso ebetimi abaso se de be ya oman ni mpuntuo betimi akonanim sa pepepe mame mepiem the publisher the atudwo say Ghana buys farewell to crash victims na chese empanimfo a ya anti asempa on the 6th of August no ya na anu ya da ye state burial ne ma wo mo ne kwasia da ye kɔ ho na ase asɔre na sisi ano bibia enkamfu ano ya kata wo mo achi a sisi de ye ne wo mo eto nkwanta ya pai eni nti wo say Ghana bid farewell to crash victims na ne metuam wo hɔ no ma we nso 1975 and me fafriye was say government to construct science laboratory at Pom Jones Senior High School ya ewokofodua said be yom de be share yewura omane boama enwonyam na we no Minister of Education yewura Haruna Idrisu ene kwagina abam anemu edisa enkasasie anase asempei etudwa ewo Pom Jones Senior High School ya ewokofodua esanso ye seminary ewo epoye mantem na late defense minister ya yenyina anim se wo ye Dr. Edward Omane Boama Fofia Ntwata na no tragic adiesi wo Kumase yempese ebekom bebre no ka ho
na enye ono nko ne mpanifo atitiri bebrebe ya na enya asem ketwa we na atimi aka aban akoma na me ne wokasa die emo aye inauguration no kura wie se enche science lab wa eye ultramodern ultramodern kura no ye bebie ano said ebe ya ebetimi aboa na adesua na de kire nso akoyie ewo Pope John Senior High School ne nyina ne se de hye yewura mane boma enuonyam na wobra na wo bie eye basic science technology engineering and mathematics say ye trinity afeno BS STEM and I say B STEM ano no eno di ensem we atudwa oh okay and then I'm a man sign mongra ya die mo Max TV online or say Ridge Hospital warn against assault on staff. Ridge Hospital warns against assault on staff. You say na no na eyi emi se nro jabra se enani na anunie na emfonyini bi twagua kire se accident victim fo bi na nsem se bebre enu na ne wo mo de abeto amonten a wo mo ebo atimamufo kokose wo mo ko hospital aya na de wo mo si ya nurse fo na doctor fo no ense na emfata nti wo mo ebo amanfo kokopa se sa eniema na ekoso ewo won ma yare sabia ho no enya de se eso eni yekura ni ekura mi nso we de me fa wo 3news.com now I say Ashanti regional police recover AK-47 ammunition from abandoned vehicle na chese wo chire mu a kai bi a chese ye dia to ba bi kura no wanye steady na wa ma wani na ho no mu a unhu se bibi tem then so me no ka say etuo kode ewuo AK-47 bebrebe ena egumu a ya na enya sam ketwa etuo no na etuo aboba no where was etuo ni tuo aboba an media de etuo ni tuo aboba ni nyina na wose na no ada August bo so me da na etoso edunson ena chesa prosifo a wonum wo kontena se me kire Asante Mantemu etimi bo adwuma dika pa emom nsatimi kan ene kaya na ne registration number eye NR 289-24 na eye suspiciously parked na tese ya park wo baabi na so wanya steady ya wunhu ade kora ewomu ene saprosifo de so omo agentete wonye hu ade na sanya obehu sanye omo mutimi use wo intelligence emom nsaka ya ene akodi aprosifo ensem ne de nyame nso asefize ekobebre sa na ya ne be hadwen okay mama fa we enfree my joy or say reviving Japan Ghana textile renaissance begins na chese bia na ewo fraumantam nimu a wo mo eye entoma ne ade no ya emre bia etwamu empanimfo yi wo mo ni mo no sesi ano aban no asa koho bia mu a wo hye ne mamu kena sa de be ya sa company ebetimi asa gina ne naso ayadwuma enie mamento aso emfa emma wo ewo ahasena we die me bomodian fa yen kase page no say Dr. Clements Apak ya wono ejina mu se Deputy Minister of Education en wodi to obi anim titiro ni adwuma efo amoye adwuma edema waye kese aye yie pa se bia nkora betwro exams na mo baya akora de nka woni ewasua ne so nkotwo enso mo baya na mo keka nsem ni bi resevese bi wo one stream a eyesa no a wodi babro for kase mo ese fe no examination more practices entino mpanifo hwe no mo ntwetwa saa nsem no so akora akosua na de no okotwo na exams nya wo na akwa akwache ne se eyi fa a na se fa b o se eyesa de a ade sua ne ade kire no betimi agina yie ewo maimu na ya anye ne saa na se akwara be ko school na chichani be che na de na ebredu na wo so kotro ensohwe na wo so be kan kire na ene school na akwara ne ko ye na ko ya emfa so be na wo so enti we Dr. Clements Apak wono anso na ejire mu se Deputy Minister of Education edema oman konkron Ghana okay when so the Daily Gist womo ede atudwa womo cho say contractor finally returns to Pokwase Nsawam Road project. Na ekwa na cho me nua wafa so wo fa so ache. Hey, me no nyina ati fie obu Samson kan dokon wokrom. Kafra. Kafra. Ekwa ne de no kwasem ni ache.
ache eno na sisi ayi pokuasi driver for ene nsawam driver for motor so mo beto lorry frame na mse kwan ne nyenti ena sisi a daily justice so de aba se contract fo a na wonom eye kwan no sisi a no wo mo akokwan no so a wo mo sen ekoto mo adwuma so na we da benda na chena ene se ne wonom anya mo ni anya akwa se nyame ye de na se na we de mamemfa wontu fa enko US abrochi memwe na enra damu a mode madwen ne mani eto fom no mu say yewura Vladimir Putin eni ne nua Zelensky ekohia owura Trump meche US mampani na enkomotimi koso asima be se aduanan 40 minutes na kese obi ehu ba bia wo henhan na ni di akere ne nyina ne se ye nyina ye bompa ye se asomdue ebeba Ukraine and Russia na enumo na Ukraine mampani yewura Zelensky ekire mu se onu de wode ne card nyina agu table no so ne ya asomdue fam wode agu so wo hwe nim se wonua no so no eye yewura Putin so ebeye the same thing ene na Putin kura so kire mu se ne we de se ka Trump ba ntema nka asem papa bawo wo se ka de da na nka Ukraine Russia war ne ba ne satam na Trump te so a karadada enka ya tititi bibia firi ho no mo enka tititi bibia firi ho ma asomdue aba na sa meeting e kwa so no US abrochi memo no yewura Emmanuel Macron French mampani okopie mu ase ne titiri ne nintini bebre ya wono mo ka bia ewom ewo wiase amaman ho ensem ho enti ni amba ne se hese nkasase asi ye bompa ye se wo mo de wo nsa be hyente ase apamase na asumdua ye nyina hwehwe wo wiase no yensa etimi aka enti we BBC online ena me fa free ayo ma me fa we emfa the inquisitor the ubokrata ni mo say Minerals Commission holds orientation for blue water guards na chese asuya wonom ehwe former goodie ne nsensem so no sesi ano wo mo free orientation ase ewo blue water guard akoso ya awia na menua aka story ne ba ko ana wo de ne bi fatum okay o say we su kire say the campaigner NPP grants amnesty to suspended members na chese de wo kan no woman so edia womo kire no NPP grants amnesty to suspended members almost so de omo de abetu dwa no me de na ya ai na duafuefo na ai Ghana mampani ma wonu makwanya uri de sane ai party fo uri de party fo nti ebusua ensam ne drosso ye kase ye kuche mu na ye nsore so ha na emom wa wo hwe ensam ayaka efri Ghana mampani His Excellency Yewra John Dramani Mahama amnesty a wode amani duafo makomako ahankron eduokron enwotwe 998 utimi ba wanimu akopem tamaye na obemfo Professor Jena na opoko ageman sukura A24 se ne duafo yesremo bibi ehia mo aye wose ye na ehonom no eyese kama na subie banso ye beya amamo sese ye kwa ye construction bi ewo Pope John Senior High School eni ade adia se de be ya na menue na me ba o ayi eyasa presidential pardon ni adan na Ghana for ebisa mami agrada de so no ko munche ya se ne pardon o na pardon se ni nya pardon bia na pardon ni sa ediasem ni anya pardon bia na pardon ya Ghana for na ebusa o na de no mu busa wo mo be ya no ma ban yasem na sa ban ya nkoyi ne pe na akoya something ban pe na sem ban nya de se no no nkwa na eboni na de na agrada de nkwa na wo kan na se na ya agrada susu de asem a fini aba na ye die anyo no nkwa de na me kan yewura esien fini aba na ye die yewura esien so de me kan se wono na aka ne no na eja Capital Bank no di mu akọ o se obi wo hono ma ho ne de ni de eja akosia eba ne duafie asema nka so obi de na obi de die nka so obi de na obi ni nyina ye bi eye nokre ni nyina ye bone se ntia de omu nyina akọ akotumu no na Ghana fo obusa se ti no ya ma obi asu bi no say adin pardon no kro ye no wan fa din ama o ba so kire say nipa no o pa no mo ye mako 998 na kire say aduokono ahankron 998 eye
na se tie Ghana fo e bi se oh aso ya maami agrada de wo mana se wo hu na menti ase de enti a Ghana fo e bi sasa Yehowa agosia wo de no munso wai no munso na baby an ma yi wa homa na afrim kan obi ante ma yi wa homa na afrim Max FM. Welcome to Tuesday morning. ensem no mo aye huhuhu ensem etwaguo e wo Ghana ha se ni mo aye huhuhu ya enye asem ketwa kura Welcome to Tuesday morning. 89.7 Max FM. Abusia Max 89.7 FM. Edwa no passe ne de nsem ne gusei dia. Bo hu sana obia pani obetimi afa wom. Enti na me hye won kran se bia na wodi birthday. Ana wodofo bi di ne birthday. Mo asori kuro mo ba be ye ekuo muli. Anu se obetimi asende aba na che say special dedications pa. Ya ye ho adwuma no pen 10 sana ya to adwuma die no eso enti subetimi the birthday dedications no afa 0506 367 196 0506 367 196 na ya bobo so amount 10. This
Saturday and every Saturday on Max 89.7 FM. Connect with your school. Which school has produced the brightest mind? What is your school renowned for? Find out as high schools and colleges go head to head, vying for bragging rights and glory. Don't miss this chance to witness history in the making. Join us for an unforgettable morning of spirited debate and fierce competition. Presec Secondary School, 7 times winners. Omo producing NASA Intelligent. Atomic Energy Commission Okrumano. Omo yede wo. Kwani ko Presec can say go up. Kumasi High School, Truth Conquers. Yan can say Truth Conquers. Truth Conquers. When St. Augustine is talking about Adisade is talking about the best is always good for Adisade. And then St. Augustine, perseverance conquers all. Truth is what? Then I Truth Conquers. Mo persevere, mo yede it's truth that conquers at long last. School Connect. Link up with your former mates and be part of your school once again. Schools Connect. Be part of the competition. What a guan, me conscious brethren. Your favorite roots rock reggae tunes with inspirational vibes. Reggae Max on Max 89.7 with DJ NY comes your way every week, Mondays to Fridays, 12 noon on Max 89.7 FM. Reggae Max, feel the natural mystic flow in the airwaves right into your VAs. What? Nobody can stop reggae. Nobody can stop reggae. Adekyee bia akwanya foforo a wode be sori apem akọ wanim. Mema wakọ aba e de ba Max Morning Dew so. Sie Max Morning Dew anopa bia juoda kosi efiada free no nsia kosi no nkono. E de na etetew e wo mpotemu. Social stories e de anu yie ebema wo. Eba no de obokrata eni agopama so nsem a yema wo ne ehia ene ne wo se wote. Timamufo mra hyebedwom a yato ne din se the People's Parliament. Ema wakwanya se wo beba abekire wadwen. Ne hawo ene ne yekoso wo mpotemu. Na eba no ade fontenten fidie hu dwumadie so a emira kwanenim enti tech tip ebemu akwanya na watimi asuade na seba na mamre ne amane apomudi hu nsem ena afadwadi a yebo wachidom nya atenka na fa wanopa ehwe wo nsem Max Morning Dew. Max Morning Dew 89.7. What shall I render? Indeed, what shall I render? My name is Diana Hamilton. You're listening to Max Morning Dew here on Max FM 89.7. Don't change that dial. Keep listening and be blessed. Welcome to Tuesday Morning.
no no ani nim da kromu ensem enti se adepa achew na se wutie Max 89.7 FM Max Morning Dew na wo se wo da wunyame ase ye fasa kwanya iso na ye de happy birthday kese pa akọ ediama se Roy nyame enhira o papa Ultimo se 2020 Ghana Institute of Journalism say wo say from Unimac badge no oka ho bi obo no homoden won media no so papa enya asem ke 20 say Roy baby a wo bia yes say happy birthday to you and now we di wa wo dai die asem ba ko no meka se nyangopon won hira won to nkwanam wo mo ahoden wo ma usika e wo bra eka enka ho Afi na odo afidie na to ha hanom ye Max 89.7 FM Max Morning Dew so esan se dakrumu nsam eye hunti no ye sei ade achi a ye be me wahuni a ekoso e wo man ni mu agoso ya na wo hye hode meeting ha na ede na ekoso o billboard no so ayo billboard ebra ye dru so we start time double promo na start time double promo ayo okay start time double promo one say top it up or start time no wo credit na wo betimi e de ahwe TV ahodo no na chese channels ahodo no bo modia na top it up na yensa ma 2 months emfa enka ho nanya wo start time HD na chese eni be fe kama ye pa e free sabre ya engosi August na chese adwumadie no wonum e de hyehye so anesa na wo mega package no so de wo top it up ye ma 10 days free ya wuntu ahwe yentin free wusikan na ya san so edi 2 months so aka wo ho eni to top it up 2 months na ye ma 10 days free emfa enka ho start time double promo ubenya u 63 matches a ekoso ye FIFA club ni nyina so ahye omo say bomodian na frɛ wo mo ɛwɔ wɔnom ahoma yi so 0242 437888 0242 437888 afen so sign frɛ wo mo na WhatsApp wo mo ɛwɔ 0202 303676 0202 303676 we start time double promo okay my men sign and fawumbra must buy say shop at nothing but wait dear must buy say toniama mienu na ubeye mawo efene say sika no kitwe bi na say wo toniama mienu na wo tua sika ne kakra bi eni ti bomodi anaje wo TCL washing machine eni kettle ya ebo ne besum 5530 Ghana cedis pe ebie wo nso no wo tono wasabo no amu wo save 300 Ghana cedis na kire se nka akane na 300 Ghana cedis na eka ho ba bere yi mu de ya de se woto wo TCL washing machine na wo san enya kettle ne ka ho a ebo ni nyina eye 5530 Ghana cedis wo mo say san je wo Infinix Smart TV na san efa ne smartwatch no eka ho ya ebo ne sum 3000 Ghana cedis pe ai na chese mienu nyina Infinix Smart TV and smartwatch no ubetu ya sika 3000 Ghana cedis pe Tecno Camon 40 Pro and ne smartwatch no so eno so kwa ma 3170 Ghana cedis pe or instantly na chese ubese amunumu ho na
who save 250 Ghana cedis ede ato honom. Visit one more ewo one showroom nationwide. Not just say Ghana half an baby de ubenya must buy. Na se kwaba online edwade dia enena kwa wom website www.mustbuy.com.gh www.mustbuy.com.gh and na say fra one ewo 0544 019552 0544 019552. Must buy say quality you trust, prices you love. Ye kram ye ewa hanomo ye Philip Essence. Na sa Philip Essence adwuma ko be na dia brewa wutimi nya bi aton ato na wonso ho atimi ato wo bra wo budget no edalo kura. Enti max buy and de Philip Essence 20 ye amount 256 gig plus 8 gig internal memory edi atato na we sika no 1475. Say Philip Essence phone so ni omoniama so de na papa mass buy pe na obenya bi ato yes upgrade wo mobile experience enti wo to Philip Essence 20 na wanya 256 gigabytes plus 8 gig internal memory no yes the more 1475 Ghana cedi pe wo mpe we na apede afi eno akire no Philip Essence 20 yeah 128 gig with 4 gig memory and also 1070 Ghana cedi ene ukura 1000 akope phone kura ye hwani ase and so max buy sebra na ye ma Philip Essence phone ya kono phone no de kura wa hu say yes phone de kura mini and ye sign so wo Philip Essence 10 128 gig ye de 3 gig to amount wo to no 975 Ghana cedi. Usan so betimi enya Philip Essence 10 64 gig echese ne usika beso no ene ye de mawo sa 64 gig ye san de 3 gig internal memory aka ho amawo na ye de amawo 845 Ghana cedi na umpe we e de mpa na wo pe bomodin a na bowura max showroom babia ura ho na wo to Philip Essence ya obetimi ato ade as low as 100 Ghana cedi ye woni ma bebrebe pa fresh 0544 019552 0544 019552 analog www.mustbuy.com na kokwaje Philip Essence phone ya aba fofora wo bia etu amerika akwaje ne die yase hooray and flip to Philips na ne wa ha biem nso Techno Spark 40 Techno Spark 40 no dey say wona ma mo mfa phone ni nshi ombotom wo de she ni botom kwa no arma Techno na teta ho kakra phone no akọ no yesi sleek emu nchede nye du bebrebe ena sa wo de ye call nso a de na wa chiri nyina no etimi twetwa free mu no na efe no inbuilt noise cancellation system afa se bia akoto nsuo mu na se mfuturo agusuo no ensa phone no kwan bia so da enti bomodin a na woni yen enidwa Techno de wunya to Spark 40 series na they say trust me Jimmy bibia betimi akoyie ede emawo ewiase hanum nyina phone a eye ketwa na curves no kesa ate so oba foforo a wasi so on the curves ne curves no utim say yes sleek smooth na support wireless charging so eti phone no de eho ani kapapapapa ya enye asem ketwa bomodin na fresh 0303 980205 0303 980205 anampo betimi akọ Facebook Instagram anase Techno Mobile Ghana na wonso ni edi nkita ho TikTok say ye twegu ho no pa ya enye asemketwa Techno Spark 40 series na abafoforo ne die yesi eye slimmer stronger and spark everywhere Techno also stop at nothing enti akoso ya ye de ma ye tifo ne ahwefo no na ye fasa akonya isu aka che ye tifo ne ahwefo se ye live ewo YouTube Max FM Ghana enti e bia edu billboard yi so na sa opasi wadwaton de ne ye di hu dwama wa
ɛno nso bɛtumi abɔ mmɔden de aba wɔho ne adi ho dwa kama na bibia nso atumi akɔ yie ɛwɔ Max Morning Dew yɛ so yɛkae yɛtiefoɔ ne ahɛfoɔ bio mu sɛ dwumadie yi yɛne wo na ɛredie yɛne waa na ɛdi fiti anɔpa yɛne wo na aha aseɛ enti sɛ w'ani gye ho na wopɛ sɛ woba na wobɛsponsor yɛn a yɛsrɛ wo yɛ production line na mede ɛto dwan yɛsrɛ wo wo ne producer ɛnkasa 02011 63665 wofra yɛbɛgye wo so na yɛne wadi nkasasie edu billboard no so a n'agya yɛabɔ dawura ma sɛ de bɛyɛ a wo nso bɛtumi anya mfasodeɛ bebrebee. Welcome to Tuesday Morning. .7 Max FM. Abusia yɛda wase yɛsam wakɔ abadeba Max Morning Dew so na ɛnɛ no yɛ tech tip no ayade a ɛfo bia ho ɛnɛ nkora nketewa nyina yi so WhatsApp nkora nketewa nyina ɛno nso na businesses ne big companies wɔn mo adidi wɔ munwuma afei yɛ wɔ no personal use sɛ bia wankasa wode send message am obi o ne nyina fa so wɔ so na yɛhwɛ ɛkwan a yɛbɛfa so a yɛ WhatsApp no ebeye secure dagoso ya WhatsApp na ya bu use na ya secure de bia na eja wo ba ma ye tip ni bebre de aka ho enti no na ye hwe kwan a ye befa so a ye WhatsApp platform na ye wo so no ye betena so pa obi kan ye betena so te pa enti nyame aye ya dom yensa aka ye wura opoku Jemfi wono na ejina mu se operations manager Edema Federal Service a LT company a ebo na dwuma dikadika pa wo emem e wo Franco Estate na meka ho asɛmdi miwura opoku Jemfi why ready I am watching mo akwa ba de ba Max Morning Dew so boko na wonso wa promote seni anopai na ye kan wo se WhatsApp ya ye ka ho asɛm yi obi akura bi nipa na onya phone a ona obisa na WhatsApp wo so de ekwan be na ye befa so a WhatsApp no ye betena so yie na obi antimi amfa so na kwanda anya chenchena mini aba me dase na ezi na kamya ko eze WhatsApp ni de o hwe ye mai mu hanim zia obi akura bi na akoba so obi akura bi nse ya na ye won krofo bi ho no ma meka se omo so adane omo ho online thieves mostly no omo hack your WhatsApp account no mo de anyoma and say
emfata nti ene no ye be share adesua kakra kwan ye be fa so a ye be boy WhatsApp no ho ban se de be ya ye information ne ye WhatsApp na nkasa enkudi sa ne pabonefo ensem na omo fa nkoye ne ma ense emfata nti WhatsApp na nkasa se ofa na o register WhatsApp o to new phone na register WhatsApp e wo phone so a ade o se odi kan eye cry ade a ye friend of two-step verification. So two-step verification no another layer of security. Because another layer of security, I'm a patch say we say all the password they to phone so behind me be o phone on call WhatsApp person. Na so we say obi tina baby na or ye hacker na otimi or fa kwan bi so e dey hack your WhatsApp account na. So two-step verification we say no e be see the kwan e wo baby a ebeju baby no behia so obenya sa password we say to take control of your WhatsApp totally. But two-step verification we say no ebi see na no kwan e ma ontimi take key control of your WhatsApp e wo say oba ho and I say also ofa kwan bi na or just password ni free ho inti by the time indru sa na wo nipa na wo use WhatsApp no wo say the nipa no pese o ye nti ade o si di kan ye pa two-step verification and our face so yeah na your WhatsApp no your password na you use no yeah na enye strong obi ho no man ni date of birth na or the any password obi ho ani din the first four letters of ni din na or the any password ni nyina anye a strong password or say another passcode or also the WhatsApp so also offer password that imu or den kakra nipa fa phone obebre ansana wenya ene ofa mranti ni mabawa yo mabeya sebi impredias amini aba ready anope so fa cheme na menka boy girl friend relationship another bia phone hon sense mafa we phone machine ni ado share password o modi to the password na strong because of the boy information bi ho ban wo ne phone ni so e wo ne WhatsApp ni so nti o see share na ye my password ni so strong and I was say anytime be our home my WhatsApp no update no because say update na there be a new security features new security update into also home now update WhatsApp no and your WhatsApp so about to be a send the link be my goal year anniversary 20th anniversary click on it and end this point click on it and do this so many no your friend of bait clicks I show you now click on it and I say odo takobo so na woni be ba ho na WhatsApp na yaje afa na de ompese omode no na omode aye na e wo say o verify wo contact enye say o honom na number bi abroche number bi send o message na woni age say o when you be o fra abroche adamfo inti na o so there be enye ni sa e wo say o verify contact no hu nipa kra or this number no testo say number na suspicious and patch or na wa blocking on na asem de na asem eko na was a monitor our account activity we call WhatsApp settings now you be able to monitor whatever goes on your account even with your Gmail and from friend so you see Gmail or Google Mail you can monitor every activity you do on the internet into yenshare and also so na yenshare so and I feel so who say WhatsApp no you may be enkoye obi age aboso na ode ye no be a ense na emfata e o say o report saadi we say my WhatsApp for if you go to the settings they have a portion I'll be to me make a report on some of these activities into who so be ni bia or ye o page one ya no say enkoye a ntempana no wa report you ni akro no and I say what report is our number WhatsApp assume na ume you free and you want to say away nti sa na ma we say na ebitimi a share na ye de abo your WhatsApp no e ho ba because no information e WhatsApp no enya asem kitwa information e WhatsApp no fa your phone say ejuma na ya de bibia WhatsApp na ye de nti e wo say share na ye bo your WhatsApp no e ho ban yi ze na be ya wona money nam na bu ho ana age WhatsApp na fi or the search ka free nkofo on your blind side unim na akofa or how be bria ba na nyina
eto etwa nti me nua ba anɔpɛ deɛ na adesua kakra a mede bɛma etiefoɔ no wei deɛ wadaworo ma wo ma memfa wei ntoma sɛ na akɔsi aba mu na yɛmfa ne sɛ nipa no wadɛɛdɛ wɔ sɛsɛ account no wanya agye afiri wo nsɛm deɛ na ɛwɔ sɛ woyɛ wo WhatsApp account no ebi a wasɛne code bi ama mo akɔmia so ama sɛsɛ wankasa a wode wo sika to wo phone a wo browse w'adeɛ wɔ so no WhatsApp no ntumi nkɔ hɔ bi ma deɛ na ɛwɔ sɛ woyɛ nti ɛno no sɛ enya koduru saa point na kyɛ sɛ no only cry is successful in taking your WhatsApp account nti the first na obetumi ɛne sɛ wobɛbobɔ nkurɔfoɔ amaneɛ sɛ WhatsApp no mpabɔnfo bi agye abɔ so nti information bi ebefiri WhatsApp no aba ɔmo hɔnom biara na ɔmo nhwɛ sɛ ɔmo cautious about it na infiri hɔnom. That's the first thing you have to do, because the moment only a COVID may bypass it, your two-step verification na wetimi agye WhatsApp na abo so obetimi use WhatsApp no dey send the message there na say why successful nti o say obɔ nkrɔfoɔ ona onim ɔmo no obɔ ɔmo amane na afei no ofa o phone na o use your web browser. You can also make a report to WhatsApp using the web browser, your internet web browser, to them with your number. Now, also take over. They can block your number and all that for you. Into the will say, "Oh yeah." Any engineer so akosu ya wo nsemfua kakra bi ode beka na yenti firi wo krakrakrakra. Okay. Oru Sylvester. Mr. Akosia. Where the mami musa o, wa mu say two-step verification ya na. O kyerɛ sɛ ebetimi aboa ama obi entumi embonwura yɛ WhatsApp no mu na wobi wɔ ha phone no ekita no ɔyɛ WhatsApp wɔ so kama na two-step verification ya wɔka wɔnim kwan ɔbɛfa so a wɔbɛ set up sa two-step verification no we de wada ma betimi de afam kakra enye den kra enti two-step verification no de wobɛya ne sɛ wobɛkɔ WhatsApp no enti wokɔ WhatsApp na now call settings. Okay. Say we use iPhone now. Settings now down extreme right on the down. Okay. On the task bar. Extreme right. Honever. Then I mostly on Android is the name say it will show honum. Until we call settings now. Then we call settings now be home list, broadcast, link devices, start and all that. I dey back be home account. Account. Account no. Into your account now two-step verification. Now about two-step verification so say so na you turning it off and partial turning it on. Never the password no. Say you're turning it off turn off. Just turn it on and an option will come for you to input your password. Oh, okay. Na afi we input the password na ebe turn it on amount. Into no another layer of security be born by only across some WhatsApp name with maybe BR and the last phase I was say or bypass it to get into your WhatsApp. And then no one only to password. Okay. Into your honor you'll be notified through your email say OBA try ISRD we say WhatsApp. Oh, okay. Just Sylvester we there that na mami say misa asem baako. Ye hwe sa WhatsApp ye ne emu hackers ni ade no a se obi bowura account ni mu a na wo chate wa ede na be mo wa hunu se nipa smesi wo hacker nze na enioma nkitin bi na ye di ho sebi yenhwe unipa no enioma otro ewo ho no ema. So for instance me menya sa experience we bi da na me obi a me nkrofo a me ne omo di nkomo WhatsApp no ye ntro in shorthand. Okay. Bibi a ye tro ho bia ye it's in full. Ye tro bibi a brofo ye tro no pepepe. Se chini ye tro bibi a pepepe ye ntro shorthand e wo honom. Inti say new number bana o tro me shorthand pe. Me hu say ni pe no onka me nkrofo no nti I'm very careful with those people. And sometimes no nioma ebia obisa efiri honum kra no obebu obi din se oni across here fa we say bra say ojino ho se na ade we say de bi bibi bon ho kakra nti e o say mitimi frɛ oni akro no na me find out na me hu say in fact emre na me wo Cape Coast eye adwuma nti me ye adwuma na me wo platform is name say
abranche bi ebo irua one of the platforms nso na o take you over the platform. See me ho na o frɛ me say platform we see no ye schedule meeting enyumre nti me de passcode bi ascend o. Okay. And you know for sa passcode ni ma me na me say na me ye adwuma nti na ma adwen wo adwuma nti ma dwen ho mi no. E na wo de ma no. Lucky am yen say me bo passcode no ba ku mi no ti mi ni na kai na there be man share ya branch or the ascribe that machine. Nti mi ni na me bo man no a na me gina ho na me start say me busa the questions. Na fi no me start say me busa questions na say ni bufu eba. So nti ni nyina ye sa you be suspicious say nipa we say no onye be nti say impo say the na adwuma na si occupy me na impo me de password ni mana and I'm saying my two-step verification ka won't mean bypass it. So ka obeka e hono ma but na adwuma na gye ma adwin me bo me kam you no pe na ma na kam you no most password na e4 na kam you no so my gym I was going to be the questions there. You're cautious about some of these things. You're more in free WhatsApp. You're cautious. The rest of us. And some of so you're Sylvester Opoku Jemfi. You better was no pay say was saying that Jibium about church when you know who here pa. You see a bombardier, Suania, which ye bet me a boy and when you're saying now 20 Ora Sylvester, Opoku Jemfi, and a year operations manager, Edema Fidelo Services IT company, Papa. Ya one more Eddie Juma song or man concron gun more. Now and then no, ya better you Sylvester Sina, Akosia. Mira Sylvester, and Yamin Shrawati, ya best have on chain, de beer, Abaji and moi, everybody beer. I was here. I can't say, or can some for beer, yana a more rampa. Was he a new so your Gmail no fun your password? Now what's happened? No book or you see the password to WhatsApp and so. And one is all that's one idea about where she said, would do for a movie. Oh, my idea was so. Now, but you better walk on any. One go messages no go be pictures. One go pictures no go Facebook. Yes, semini. Walk on any. Me kwaja no sound ho. Enya sam ketwa. Wahu, enti saade no was say yesterday pa. What the password no to so I said you can for Gmail no so ka ho. And afi hu say suspicious activity be by phone so no report it. And so ya dia yesua pa. Ghana for so to da bia refre wo yeso. And you refer to prayer no door so. What I told you be the pay password to no phone so another two-step verification. What phone for a pen if you beside the two-step verification and sa kwayas. What's the bomb na? And it's no war yes me mum in such a way so we password no. Aha when yen sadia anytime bia no there some for beba. And afi ba ho kan so amadwen course no say adwinboni wo bi team no person wo be your kakabuka krima or try on for official writings say bia I'm coming no mo twitwa so say dey no do you know no to me and you and no you know and you know and to say nipa na start say what type short and I say crew bro for like no say bi muso kra type de ba mi wo lotto number e wa ha fa nene ye too sure fa 10 Ghana bra no fragada no wo mo boa ntie be pe kwan be fa so eno de ye wo se wo yi wo ho hu se wo contact na betimi asend wo group na de ye common pa ye code no o ye meeting asori code no mutan bo code we wonim na bo code no ma no pe wasesa wo bibia wasesa wo bibi eno na ye common pa eto bi kura platform anansem na me wo so me phone yi na asai me say senkanya me phone da me gidi se me dem ka me ko so because me dey many ni meeting there omuso ye meeting Zoom meeting wobua ense fragadam wobua kakabuka krim ni okanyina wobua enti ni e betimi aye de bebo ye WhatsApp no ho eban ni se wo se wo ko phone no so a na se bie WhatsApp na won sabenkum so dot me ensa bi wo ho enti wo follow na wo so wasua kakra wo se dot me ensa bi wo so enti wo bodot no so na wo kan ba ko mienu miensa enum enan wo se ya tro
settings ewo honom na ja wamia ho kama account ho nti wokɔ settings ana fe wakɔ account nti wobowura account ana fe 1 2 3 4 two step verification na wo de atotototo so na bibia etimi akoyie e de amount ye beda owura Sylvester Sepa ya de yesua de enti ne se de bia no pa bia fi no nsia kopem no nkron for afidie no eto Max 89.7 FM na Max Morning Dew no chefa ewom wo no wonso wonsa entimi enka Welcome to Tuesday Morning. 89.7 Max FM. Ebusuya edura no pa for video to Max 89.7 FM. Kai will say you streaming live ewo YouTube mpacho hodie no eye Max FM Ghana. Max FM Ghana. Obetimi de wadwen Paul wadwen kire comment afa ya no wa share link ne pa na afoforo nso enya enipa ewomu anopai. Na ye kai tiefo ne ahwefo se enche entertainment update no ebeba so. Enti air trend ye efa wo favorite celebrity ho. Ye beka ni nyina wa ha sei ye bebo ni nyina so na ye busa se mo amowa asori group nti obia nsani code ni bi ma moda me ka tech tape no kra nsa na yakọ entertainment no obia nsani code ni bi ma oda emfra wonye ne ho te se ogwa abroni akozu ya ayesa wokasa ne ne se de sa ohu afa wani ba wo ho so na wo hya sese wo bisa ne nsa na ha na ni buafu ehona o mi se emre bi we kwa de yi efa ne say eye phone sumpo mada awia bi ma lectures abre mada na mi nso mi phone no me de ato unknown caller no me install wo number silence anti ma wo se dipa na afra me ba ya 4 miss calls amza na hwani na me de obi nso ka enti nipa ne fra ye no ana kasa ne sound dey say eye nipa nam say abu o say yes say abu send me 100 cd nam say men send o say wona kasa bibi hawo enti o say yesterday papa seriously o akwaso ya wan hwe yi a mama ma bia mo bia ka waje abu sika di me say obi timi kura ka say oh ena Facebook fo no o sani code oh ena me ko page ma bi wo ba bi na mo se me mpe reference enti me be sani code bia ma wonti se de be ya hwe na nyuma Facebook woni wa agro nko ho abaya woni mun sima engofo ye ni abre woni abre pass kodom woni mun sima ekoso enya sam ketwa enti na wose ya me ni da ho sa WhatsApp yi de amanfo ofa so boom ya ena se onya bowro account no ma no ha send message ai o ebia me wo ba bi me 100 cedis sesia me de be ma o ebia anwumire enti se wo trust ni pa na wo se na sma si ne ho akwache ne ba bia de enti na me moa na woni be da ho so no na kase wo de ko me fa se henne sa henne ya na oha enti ya wose ye ma ye ni eda ho wo abra ye boabo ye ho na ye de entertainment update no abre wona
89.7 Max FM. Welcome to Tuesday Morning. Abiye ebusia ya sanda munyina se amakwaba de ba Max 89.7 FM. Sabira ya duidi na chese enyema ekoso favorite celebrity nsema wono mo kan wade for tentenfidie ne so so hye ne dem o wakame atenko ade entertainment update no so no yenso ye beka ema wo so what ema wo so what de ekoso anopay e wo Max 89.7 FM na yesan akai obi se edu entertainment update na sa opese wo frɛ bamu a akonya na beda ho amawo yenya de asɛm ne tum na sa wo nso opese wo beka bia ene eno an se wo frɛ 0550 055522 ana say 0579 300 025 sa number mienu ikura ya maboso yi edu people's parliament ya betimi afrɛ na wabekire wadwen eno an yedidi dwuma dikadikadika e wo fia ha no mo anopai na akosua wo hye ho ana se wo lata ho menu ya metim ho obotantim obotantim wo so wotimi ni wotim na yen hyase de na me hyase e de free Ghana sinitwani yewura James Gardner wonu wo yisini etwa sini wo man ko me crash o hey akosua inasa mempa akosua kama menwie kure wada wo me onu akasa me kra ne mfuna mam so ya me crash nti yewura James Gardner kan wo say one of deputy executive secretary Edema National Film Authority nti ni dibira kwada ni mo twasini yisini wode akwana ni mo ye pa ya enye asem ketwa na nanu asem o kan ye August bosume da na etosu edunson no up to now and some no trend ya na trend okay was one no one mine say one wo date obi a wanyinsen no okay se nipa no wanyin na ni suba ye eja kakra wona ho obuade so no ye bema ti me ame azumi se nipa a wo kana asem yi na je so wo ye obi ya was one mine kura se nipa wona ne etna no so ba no kura nyinsin na header also be wo hono mo a that is age doesn't matter. It doesn't matter. Age is just a number. Just a number. Was it is just a number to him. Na se koba ne se nipa na nyi na wo suban obuade odinini sede wo se oba ne be matena wone ne tena som dwemu lia ede na wono kwa dwene ayi hu wose se ono de eba no se woni obi twempra na asempra twemu no age nka ne criteria ho age no enye ne prerequisite skills wo hia debi eno ane se wo yoba wo di hu ni ubuade wo ye adwuma wo bo ho so eno de etimi bua pa na nye sa na sa wo se o me young girl me na mesi so me poku aginagina so enti wono no de nani beto so de na wo de wani beto no so de a enye kan hu se ne wo bedi wo do akono kwa wo so ne age die enhyeda hanesa
and shedent age is just a number. Hey, was a number keke. And one no. Yera James Gardner and what in some a sheer gui. Na Stone Boy. And boy. And I know what dear to the say. Davido ene na yere wedding no omo white wedding no Stone Boy kopie mu one na yiri kopie mu wase no kwasem na all for me na no emi say wo mu tu sika gunu so na aye ya na okoto ye enti ehu ya sase watam bibi hye ni botom na eno na Ghana fo say Stone Boy boy ebi na hye na chese wo Davido sika di bi na wo sisa he obotom na na ase de yin ene de Ghana for the man no papa na wante no ho ase Stone Boy say wo no ne diamond bracelet a wo perform e afri ato a wo fa no wo Ghana for madwembo ni ene say ayi $1 e da form no na wo no emfa nkosesa ne diamond bracelet ene na kire se ne diamond bracelet o se munimu a koto yes wo fa bibi wo fam ho no enya $1 no fa ne diamond bracelet a ne bo no esom ne bo eni nti ena koto ye a wo fa na enya sika na wo no etugu no so e wo bi wedding ase ena wo sesa sika na sika no kura no ehu hia na Ghana fo yi munya sa adwene bone no nipa o se mo mindset ne enye ko bibi ni mo mindset ne enye munyai na enya sika ena ofa na wo fa diamond na ensem no amu no minim se na yire no eye Dr. Louisa o hwe ne dressing na wo de koye eye Davido no kwasem ahu se sa bridal way no lazy no ene bridal satin no omo wo de ne wo color efa na we no we se fashion design no se menka ne sen yo wo pamoma eye Dr. Louisa no o ma ne bo no epie dodo ti na chese wa mo brazier akora no a wo hu ne bo no mo na Dr. Louisa bo brazier se picture na etwagu na ngofo be hu dia Dr. Louisa bo brazier na brazier no oboye no what is a brazier net soro e na atade no wo fom na chese teacher abo master ebi na Dr. Louis ye no sa address ni bia e na Ghana for na Stone Boy kra dia semuni wono wuyiri de bia mo ho wonsem adan ya wuyiri nya ba ko nya mienu nya miensa wodress bia se ayi wo ho kakra wodress bia se touch kakra nanti bridal ayi ya pam so a enkaka pushem dada so de wokobo brazier sen ya brazier gu baabi na atade nso shape egu baabi ene de Ghana fo binim social media wo ai ene ya tete de amane Stone Boy yire yi pa ya eno nso so enya azem ketwa eno so ye Stone Boy yire no akosu ya ne wabo Stone Boy yire so a mame mfa we emfam ena no ada okwa asore me kire Dr. Louisa Setekla ayese wokundi na ja wodi ato ne ho so na mame Setekla wokwa asore na asore a wokọ ye nyina ne se unse ya kura na no woje SS ne primary ni ade ano na utimi so wodi homa te homa ase papa ai doctor ho asem na make you Louisa utimi so odi homa ete homa ase wo je se wo ya ade pam enti aye na conversationally okohia ne class teacher e wo ho na teacher ni ka se wo sa kura we kwan a wo de ma fa so pa ene bra ma bre wo ho nya asem ketwa kwasa na anu ada kura mu ba be wie school yi tama mo ye nkora yi class 3 ne class 4 fo ankora ansa na wo ba be ko JSS wo mo ye speech and prize giving day bi e wo no wonu musukum ho ye bo social studies ni ya boni din Louisa no abeje ye bo mathematics no ya boni din Louisa no abeje ye bo science ni ya boni din Louisa no abeje geography ni ya boni din no abeje na teacher ni no afi wo se adan bibia afmani so ana ase me hu ne maye ana akora nye ni din na me boy ni teacher ne kan kosise ni nyina ne se abra na yawra
Stone Boy ne yire no owo school mu no Dr. Louisa ne yire no obo homa yie papa no wonimade eno kura ka ho no timi kika ko na nimu a enne watimi abegine mu a woye dental doctor ya wo di ne dwuma son wo man konkono Ghana mu nti Mami Louisa Stone Boy ni wife yesi no obo dwuma dikadikadike pa ya enya asem ketwa yo eni akobese we UTV Gifty Adol Empress the Gazetted Adol. Now unim say Jamini and ya na yetina hakan ye say UTV omukopie mu ewo USA Ghana Music Award US of A. Djuma de ni nyina kwa wiye no Mrs. Adol one na eja onya artist of the year. Now unim say Ghana for so de omo anu na chese djuma de nyina nkamfa no mo say na the Gazette noko tantalizer noko na chese noko munoko eba ni se no nu wokonya artist of the year na chese wo mo kire say it is allowed UTV for na chese award scheme ni nyina no wo mo ensa ehase na chese wo mo na organize se adwumadie ni nyina na yesa artist of the year ni ade no wo nhye da ni bia sa ye pewasem a wo ni e de ma wo nti no wo mu hwe mu a na chese Empress Gifty Ajoye the Gazetted wono na esefatana wo mu e de ma na nti nye se ade no kra no hyeda ye adwumadin bi na wonsa aka ana wo hyeda release chese hit upon hit bi na wonsa aka it is allowed say UTV for na egada asa adwumadie no a wo mo ye na wo mo de ahye obi wo mo penasem animonyam enu nti a enko wi akire no Gifty Ajoye the Gazetted Empress noko tantalizer noko fine noko whoosh Mrs. Adol eno mo de mano ebusuya yentina ensem no so na nsen yakwaso ya video bia surface wa there for 10 video no so yeah a brantie rap father one family tabo nyomo ne ade oh na ayi wa hanka wode ne nyomo ba ko beto mu ma DJ holy mama holy mra no fa me holy way ayi nfa holy ma ayi asma ba holy wahin wada woroma wo no musu okura atwene bra na onya rap father nyum bia nka won fa nto ase mame oli unya rap father nyum bia mame na ka ye fa di nchichi so no kwasam ne se na nse video bia sofasi e wa de fonten fidie ne so e wo bra rap father wo ko hima wo ye jehɔ na woni ni edudi nkomo se waja wani tua ena je se nkomo die mu a na ohima akora ebusa ne se mema ni bi wo hɔ no ma ebi pɛ ma ebi so pɛ mema na awala emu zen na epe no so me de emani na ka nyame asom message aka me mepe e wo wiase enye mema eno se na wo hwe wasetre mu ne ade a obia nso nye na adwense bia wone wo be hyehye ho mema muli eno se de bi na emre bi atwa mu na nadamfo bi allergy o o kan ne video no mu pray wo se nadamfo bi e be sra no nadamfo ni kobi eno se na kobi ben no se o ni mu kobi rana wo be sra me wo kumase na sra wo be sra me no say madam for minim say madam for be ma boys waba ha ke say enka ye ni enkomodidie mu oba ye kura so na oba ba ko wo ye fie ha sei oba ba ko wo fie ho be ma ba ko so wo ho na jamani manager me no bi wo eto mu nyina te say bia ka boys na obi fin kran abesra na o se anadwo da suom na ja so da ho bibi na mno to ho nya ta anadwo da suom wada wo so da ho no an wo te say eniema ye adwuma won nan ho ne nsa ho na beti ne die na ekoso yi me so me yanko be ma me mfre wo ba bia memfrɛ wo ba bia se ka wo mra me ho mema ne gufia ha ena mema kro mu gu ha no amen wo bia wo ne dwuma a wodie enti die na ekoso yi na je se wo duadua mu hwɛ ya eniema na jeja niema so a ke se nyame nko a ka yebu ne ba bi gum nyame nko a wo se free sada na be pem ne
rap father na eka wo when your video no wono na ejina mu a na no ni a wode ka se efri sada na bepem ne na no korento ko bi ra na no da because see dey na madam for ne wo na wo ba besra me adwuma mu ni na adu anadwo a etimi yes dem bon for sam yi sa asem wa TV so pen we dey ohima oni ohima wo ye gene edijeja so video no e me se wo kan ya che kakra na afi na asan ama ne homre so ba yente so se bi akobi respond ya na se bibi yente se kobi respond ya na se bibi akobi we de bra na bayi wa no because wo ye be ma e ba no se bi trumu de wo ye be ma na ye de tag wa aya na e hadwu ni ye pa aya na hadwu ba kwa hu odanse ni ne hwan enti we de bomodia na bayi wa no ye mpa asem no poma sibire because wo ye be ma kama pa eni kwan se ye de sade no no kwasem enti ne e wo ho no ne wo ho no se nyame nko eka to na bro enka ye bu rap father ne ba bi gu mu anka me no ka sei na nyasem ketwa eh ansemu tisi wa mai mu se be wie ansemu tisi agosu ya ansemu tisi o na me say eye presidential pardon ni ena makọ GH page na utimi hu say Ghana fo asemi anope wo kai aye bisa say na presidential pardon ni agrada ka ho ana chese mesese siama ene ono so de noko ne so de ene eja eno so etwagu woni din mu noko woman Gaddafi waka hu bia na eno na enipa bi mu kire se na chese comment section na so obi mu se hwan na agrada no ko mu da ben ya wo be di presidential pardon aniti no agrada enya de se waka hu bi enne no wo kina nso eka hu ya presidential pardon no eni kwan se eka no ne esan eka no okina enso eka hu na wenso eye natu na mefa asemi free eye USA Ghana Music Award ye course ena wo mo kire se onze Empress ena senya Gospel Artist of the Year na wo mo kire se eye PSC Esther ena mo crown no as Gospel Artist of the Year nti sa asem no hwem pa dia Gospel Artist of the Year nke PSC Esther eni kwan se ekoye azo ana hwan na bo wa fom kwan nyum o say patience yako odada afwe wa fom kwan agosu ya atura di ifwe wa fom kwan na say yes award no enye what you say appreciation bi asa ye de da wase bi sa no nti nya de say wo be bre papa bia na nsa na awonsa aka what you say akwai say you know A class no uko school a ohun say ye wo A class mu graduate bia eno no awarded on shada mere teacher ni pe wasem a no de amount and lecturers ni pe wasem a we wonya A class sa I see sa na we dey come ni ba ko tum no so ma me fa we entwam se nyame ya adom a ye wie entertainment update ene ho nkro ne ba ne OPD ne ne etsa so nyina wi aka hu se the People's Parliament adwumadi ne beba so na ene de ampaya ebedwa wo fie ha no pa ya enye asam keto a ye ba besua de ye sua de no so ewi a ne ama akwanya na wabam ene ye busa wo se na din kura hu hia agosu ya edin hu hia hu hia se hu hia papa wan ka jo se din hu hia edin ya se ne na hu hia ka ma meto wudin na se hu hia de a ne ebusa se ye fa ne se me no mienu na woni se fa me mozino na so de akosu agrimi na ube hwe na ma twere wudin the makeup girl anya no ane se nka bebe se mi delete me number free phone the makeup girls ohun enti se bona wo ka se din hu hia o me de me pa cha wada ama menim se hu hia de a ene ye bebu sansemfoa ba ko mienu miensa bi ya enkrofon so akere o madwen pa se de me kan ya wo bi wo ho no ma se wo store ni din kra na yi letter ne ba kokora fi ana se alphabet ba ko firi ma wa ha no dwuma odi be di wo no ye be di hu enkomo adomo asukọ pa ye resource persons ni nyina so aye ready a ye free entertainment yi so pe
na just ye dika ko yenim kakra na the People's Parliament no asom wo Max 89.7 FM ti breni dua aya anya sa ntwen kra ma breni nu sese a wahu se din hu hia me de me senka nhya da nya ayibia na se din hu hia de a emfaso de be na woso din bi da woso a wutimi nya no nyam bi e de awreho ba woso e de anije ba woso ni nyina wetimi de wo comment no afa 0506 367 196 and as ye bia homa no tum na sa wo fredi a na 0550 055 522 and 0579 300 025 ehwo na obetimi afre wo bra ye bie ahoma no atomu kosua ye nkwane enkoto entertainment update ni so na ba bia madu de anyasam keto akora Mame Adwa Smart. Okay. So ka Adwa Smart. Hey, me ka na Adwa Smart pa. No kwasam. Adwa Smart wo chene ye mame dokono no. No kwasam ne se ni di ankasa hada kam ene Belinda na ode oku. Okay. Belinda na ode oku. Belinda. Ai, Belinda. Belinda said your Miss Bell so the Belinda no. Ono so the Belinda na ode. De. Oku. That is why yankrani. Why yankrani ma papa. Oh, okay. Yankrani ma papa. Ya nankranfo ni tietiafo. Hey. Ebuso fa ma yina homa na afiri me ye me story ni wi na me de na tom. Why? Mwada woroma. Enti ma me Belinda na ode oku. Eye Adwa Smart ye nyina nim se wonu ma gie ni papa. Aka ne kantanta ne za kantata ne ho ne manyema no ene wo mundi muntintiman pa nti wabodwuma dikadika nya no nko a watwa kuma wood movie na bia kama wahu enti na de na nsen se omu ye so nkrofo be fa wo mo ne omkotwa bio ye ne me de wo betum me betum enti kantata ne se de akoso ya kan drama ne ho ni nkro ne ba nyina Mame Belinda na ode oku at dodo na atafe no Adwa Smart wabɔ no homodin pa watwa bi nso agigi ganafo ani yie na wɔde ababa to dwa sɛ wɔno ekade sɛ nyema me dɔkono pa wɔno obi ɔso no kɔ tontɔne ma kakra wodwa mu Famitum na ye ni Adwa Smart. Se na wo ye yi ntina me yiye no. Asem we waka ne pen wo se nipa wo discover no. Eye maame dokono. No kwasem. Ai maame dokono discover no. Tine no a wodi ni wura sini twam. I think say waka pen. Wo ye ade se ne tambia wo gi no appreciate maame no. Ohu appreciation na ye ka ho asem no. Ohu appreciation na ye ka ho asem no ebi no. Enti wo so no de nko no wonsem fata owrahuni watini dwam kana hyi ho asem na mekan en wodi ni dwa kakra eni se ma me dokono ada woroma etimi ehu na o ka se adwoa se de wotie die nkrofo si ni twa ne si ni yie nkrofo ani begye wo ho wo betimi atwa bi ma na ye kama wo betimi aye o hye ni nkuran kakra na se no nkuran hye ne tete kwa ikante die no na te say na idie nkuranche die no ne say oji kakra fa na enya nye no je kakra so nkuranche bia no chance a what ma say but tete no de onipa no ma na futuo o ma na dwempa bibi kire na dwen so a oni na eka eboa no ma ni dwumadi a wodi no so ye den ekwa na that's man no ho ofe o papa wanyi nso no ho ofe papa na adwan so yo bia ye ntai enti no ho asembone Debi ye enti no ho asembone pa wo fibra no ye obra efiewura na nse kura bongo ba kura no na adwa ka ho bi ho no waka ho enti na me kan se enya kan drama ne kantata no nko a wa de dwuma pa enso de bia se de wo kan se obia o ma na ni so nipa kura o ma na kwanyama ne ba dani abre nyina wo ka o appreciate ma me dokono o ma na kwanyama ne ba sini yie ne sini twani mu enti na no so ne ekare mu ho no se ka woto na ade wo kan hyidem nka ja moborowa ene se ma me dokono eye na domi ma me Grace o ma abo ye da nas we de ma me fa me last story ensan entwamu na eye Adwa Smart hu nsemi a ena na nsen kwakuma no nse ja sese no wono no wada ne philanthropist asan da ne o motivator ene na kwakuma no ohwe na sa awreho bi a choro ne ade ne otwe benwa
moye interview bobo nkomo a owie kurotimi bo hye oni ade na wakwa akoma adwa smart sika wakwa akoma ni sika ya wo man no ansa so ho no ma wasama na plot of land e de aka ho ya sisi ade kokuma nu e de niam we nyina ache adwa smart ultim hu se ye maame adwa smart nani agiye papa pa eno nso so kokuma nu ya kokuma nu se na nse na eja wote funny face ene ne tina ya nyame nchade funny face atimi again yi kama grounds kama wokọ ne baby mama ho no mu achese wo mu kodi nkomodi kaso bom kama pa nti say de kokuma nu so ye ne chese ofena bibi na fe wode ne ho agi na chese akoye kama pa nti adoye a wakoye ede ama ye maame ana ye sister penny adwa smart eno na no kwasam ne se wo se wodi ba ko tuam na me so me fa ba ko ntim se ne je se agro no ana ekoso no na fameye aka bra Peter Peter no de wo fe no amfa nka ho obetimi no wanya asem me ka me kire wo Peter no de wo fe no na sa wamfa nka ho otimi ame ya chiu de dua nyina aka ho na bra Peter e de abeto dwa se ememe mo nsore na wo de ema bebre e bo ho safrohen no eno enchese wo na wo ye be ma wo okay I was say having too many women is a bad habit. Na je say enya sem papa enya de pa was say we be ma. Enya suban papa. Wo de enya suban papa mo. Enya suban papa was say we dan na die say wo de lumba na ka say me fiefo aye wane wo kan say me de ma pa mi o. Ti nya say bia wo sesa e ma bebre agu asi na hefo na wo kan wo say mabunu am ga na ha sei. Mo ya study pa. Wonu wo so hede nyiye. Enso nchen kakra wadi wasasi so kire se wo sesa ema ne bo ho saa na ema wo ye slow in life nti ka onde nka obenya unya ba ko bia ne na turi apa wanum ka na wono wo ka no wo fa ba ko de se ne futuo de wo pa na wo fa experience is the best teacher emi se wo ye bia amwa no agwe eno so betimi ai wo homo die na ne wo ka nyina ne se madaworoma emrante amasi suo wunya ba ko bi na odi twu anum karomu ai no mo ye sense de obesese ma na gu hu bebre ma wonko wani mu abrabom esan akora ma bad luck oh okay wunya ba ko anka ye ti sana ma ye wura fameye aka bra Peter ne de wa amfa anka ho de a ene wono benya asem kase pa nti no se wa wie wo de ne de am so me final ni okay yay mama wo say e no kure se mema no ya na etimi ma woni amakachi we de DJ Holina e betimi a kire mu Holina ha Holina tukwan woni ho tukwan wadawroma why bas etimi ma ni wadawroma wa tukwan woni ho why wadama we de ye beti wo be wo so nkire mu ompada no nkire mu woni ho me se ompada no nkire mu wa tukwan yankoye ni enye nwanwa wose enwanwa obi akana asem obi gyina ne ba bi wodi ne dwuma na wo pese wo ya kamia ese kresa wo ka bi ama no denso wo penanu asem atie mi so woni ho watu kwan ukodi leave wo yuka brochimemu oba wonna didi senkomo no enti ne family nso ekan ya odi twa atwo no no an ye gina so ne di entertainment update no esiwa ha wasu be ma ye adwumaden samani mu mfifiri na ma bebrebe de Friday ba ko bi Friday no aja wunya ba ko bia wunya ba ko pe no na me kan ko so yanti ase a e kan no ko so ma dum ne mic ni se foin okay ni okay ni wabo ni okay ni na obi ante wabo we Max Morning to you on Max 89.7 FM. Welcome to Tuesday Morning.
afisi se na wodan a si wani so no wasi ni nyina wie ka wodi nyina nso na watua na nyame ama wapomudin a emu den na ye ka pomudin ho nsam de wonu se du OPD dia enema nketenkete bi a obi adi wo ho a na dwen na so obi wo ho a wonimu o se wonimu nso adaje onu wonya wo ni nyina ye kyerɛkyerɛ ewo ye health line so ya to ni den se OPD enti ne ye fa apomudin ayaresa ene ho nkro ne ba nyina no so no yedi ho dwuma ewa ha sei me kyerɛ Max 89.7 FM Max Morning Dew segment na ye dru so no ye se afre no OPD ai health line papa ebeboa na neno nyame ayayadom ema yensa aka Madam Adwoa Poma Dankwa ai Madam Adwoa Poma Dankwa wodi ni dwuma ewo Amomole Health Center wo san gina mu se midwife ai said de de kan no midwifery officer ya enye asem keto akora enti nyame ayadom yensa aka ni Madam Adwoa Poma de no so me di ba kwa me di twam ni se wudru Ghana Health Service our company for mo ye in service training no wono wo ye coordinator wo ho na se de Amomole Health Center na wodi ni dwuma nti maame Poma wote ye nkan ye de wasem akwa de ba Max 89.7 FM anopay me de wasomam na wapomu mpoti senie yanko pardon me huye me di se tiefo ni bia nso ho ye obia ho ye na ene de ye nkwa kiri kura enani esi kasa about fruit anka unse fruit ne doso na ne ye komo wa Ghana ha ufiri apoye kwa atoye atifi anafo emfimfiri a enya de obi betimi aka say onya fruit enya de obi betimi aka say onya fruit titiri sanka fruit enya de obi beka say onya bi enti se ye pese hwemfa so de e wo so a ede ne de ne wo mu Sida odi sankan anka dia na kutu ebuso wo wiase afana baabia ne yenga na man na yehwe ekutu a eka citrus fruits a ye lemon ye lime eyanka adwoa kese ne ketewa no ena ye grapefruit so wo ho ena ekutu eka ho na ekutu ewo ana anka ewo emfaso bebre ya we did pan say it was fiber ye she unse ubie ekutu mu a unse enye na bi wo mu a ye sere ye ma nanom we mutima o sere we ekutu no na fa o yem aha na ye di wo bi unse ne say ewo vitamin C anka the papa mu anko bie di dia obedi ekutu yi bi vitamin C works for the absorption of iron into the bloodstream into sayasha say no e kamya say e uko hospital enura e de ba ma ani ade no what are the vitamin C come pa especially say ma antibiotics ezu di tibia no vitamin C and vitamin C come na ye fa ekutu baako nyanu nuro eni ahodi ewo mu no na ba be break it down na ye hu nye na bi ya hye na nso ye fa ekutu baako a ebita 140 grams nye ma ewo mu no ye bone to fa ye 140 grams ye wo calories ahoden 140 ni no calories ewo mu ye 66 ensuo a ewo by weight no e 86%. Protein we then ka obeka say protein the sanka ye you enam ne soya beans no mane we say okutuo protein kakao mo e 1.3 grams e fit so wom se de ye ni de no ebi wo ha wo de count say na count do mu kakra ebi say de e fit wom e 12 grams your fiber say dem di kan ye no fiber no say udia fiber you might di ni teach we ni pegam say obi a ye matin
owi akutuo na eboa ma uyam na esim no esane je ehunia pa afen so ye wo fat ewo ye wo fat ewo fat no fat no percentage 0.2 grams ewo fat no I just say Rebecca said, Mammy, I don't know what kicking. Vitamin C, Koya, so let's see the daily value. Daily value. When you are within the daily year, near my 92%. Today, could go back. Daily value, I will now be 92%. A dining solid. And also eboa ewo ye mojemu eboa pa ye wo 9% of folate ewo ekutuomu calcium 5% ewo ekutuomu potassium enso 5% enti ewu se ekutuo no enye vitamin C ni saa keke ene enye nsuo saa keke na ndom niema ketenkiti dikika ho a because the fat ya me kan ye because mami e hwehwemo first July ya na odiye first July ya afiwe mu wow nutrition is penita wow na eno poma wadawroma akosia peso obisa bibi kakra bi na ye ne wiwie kura na adesua na emu oden emu ye de ye pe nanso ye mre ne ntino nyame yadom a akosia ne wo kekan wie pe ye besan ya buki appointment bi mahu se wo adwuma wa ye busy pa but we de ti hono free homa no okay ma me poma we de ma mimi sa kuto ho asem ya ye kan na akutuo ya wo kire fat ne anuanenuro ne apomuden a wo di a wo benya no eye se wo bi sori anopa a wo nidi ya wo bedi akutuo se na no paduane ansa na wa paduane de ato ne yemu ana obapa baby isa me say acid a high content of acid in sanka wo nidi ya and say udi akutuo okay unta ye funu na and also acid where ye funu ma ebua ma aduane na ayeji no a break down in the body akutuo no koka ho a e ma acid na wo ye ne more it's make count you need to what experience be there okay a few for me I relate to your making obi won di o to commodement wakeka kutua we say commodement aso ni mo so wa shop yam ebe cow pa okay ti bere na sese nka ye ndi akutu die ni papa mu anka odi tie wie no it's ni high value in we say content na vitamin C wo mu no odi die wie no na nka we die akutu na absorb iron into the bloodstream akutu die that's the best period that you die akutu okay na wo kwada nso obetimi adibi kwada na nyese udidi ya share yenhwe sa period ni ye okay kwada na udidi ye achede a memi ba udidi ye ncheye dia utimi okay yo ene ma me poma ye beda wase bebre pa nyame enhira ne papa ene na de unso wakasa nyina yes wachire utimu se o wadwuma mpa matine nyina ne fameye ne kan se ne waka nyina matine nyina nanso ye da wase pa se wame ye hu fasode a akutuo so anka wame ye hu fasode bebrebe wo so nyame adom ada foforo nso no ye be kire bibi foforo nanka questions ne de draw so obi okra wo also wo se me de wo also nti ye se ma me ni akutuo ne ade but ye de be sha fridge mu na da foforo ya san ato aso di abusua nipa wote ne nkan ye mame poma adwoa dan kwaka ne dire ho oye midwifery officer
Amamole Health Center. Nyentas one Ghana Health Service na edi kasubomu. Na wura Ghana Health Service one in service training no. Wojina Amamole fo anim se coordinator. Na kyese ewura poma adwuma dankwa. Woye midwifery officer no nyuma do so ye papa ya enya senkotoa ana no pen so akoso ya wabeboa na mekura no obi wa ha woni mu se fat e wankam ebi ho no ma wo sole a wo so person na futwe eni nti anka obehu se woni di wo twigu mu wo twigu ya de person wo sleme eni nti ehia pa ma me yeda na se OPD ne de beboa ye papa beboa ye papa every abusia ugusua ATM Max 89.7 FM we Max Morning Dew ye kire wade na wusua de na yenso ye sua de everyone chain na ye free ye break yi ba pese Kenya ka hu se the almighty people's parliament akoso ya ebe ye gigim ye se be kire wadwen na yehu kwan be fa so na omani mpuntu anase wiase asetenemu anase wankasa wasetenemu no ebetimi adi yenti ye dan ye ho age aboafo enkrato aba ye ba ni aka bia de beto aso ye ba sesia. This Saturday and every Saturday on Max 89.7 FM. Connect with your school. Which school has produced the brightest mind? What is your school renowned for? Find out as high schools and colleges go head to head, vying for bragging rights and glory. Don't miss this chance to witness history in the making. Join us for an unforgettable morning of spirited debate and fierce competition. Augustus has produced all the best dignitaries in this country. We talk about Pakwesi Indum, Totobi Kwachi, and all the however that's went to St. Augustine's College. Master, stop your bin. Central region. If we say for Obako School, they say for Kumasi High School. No commercial. Have you heard of Agri Memorial? That's the best school. Very best school. The Kumasi the schools, two schools, Prempeh and Upugua. Kofo went to which school? He went to Prempeh. Prempeh is the college. And I don't know we are Prempeh College, obey your president, no. One can say young first schools, to colleges, no can say young for high school. High school, they college, pay. College invest you. College, you go America, college invest you. And the end of Kofo say young schooling in high school. College, you know who's Kumasi High School right now. The Minister of Education is from high school. High school is building a stadium. I must produce all the athletes in this country. Achimota have produced over 3 presidents. Kofi Annan went to Infantipi. What came out of Adi school? Tell me. Now more from Adi school. Canada just one from Adi school. The best comes from the Central region. The schools are no one Central region. More moving in science and math schools, no. I didn't produce. And then project balance equipment, Ben, produce Ukroma. What you are job in the national maths and science schools, you are winning at the end there. Quantagra won't even produce it. School Connect. Link up with your former mates and be part of your school once again. Schools Connect. Be part of the competition. Bosome August way dear. Yes, service kakasia pa. Max buy at the buy 2 for less offer. Bro. Bonabeto with TCL fridge and a kettle. 2,300 Ghana cedis. Next year 400 Ghana cedis. Cool chop. Afa beto Senix freezer and a kettle for 3,500 cedis. Now for 300 cedis SC boko. Afa beto Infinix 43-inch Android TV and a smartwatch 3,000 Ghana cedis. Next year 250 cedis. Techno Camon 40 Pro and a smartwatch and so. Bet on a 3,170 cedis. Now for 250 cedis, SC Kulem. Come Max Buy showroom and one memo baby. And I'll shop it online at maxbuy.com.gh. And our fraying 054 401 9552 and our 059 409 1122. Found Hoje 2 for less promo nimu B. Next Sika Bebre. Shasha Max Buy Chiakwan, Ewa Madina, Circle, La Paz, West Hills Mall, Kaswa, and the Krabata one memo baby. Max Buy, quality you trust, prices you love.
adechie bia akwanya foforo a wode be sorry apem akọwanim mema akwaba e de ba Max Morning Dew so sie Max Morning Dew anopa bia juoda kosi efiada free no nsia kosi no nkono e de na etetew e wo mpotemu social stories e de anu yie ebema wo eba no de obokrata eni agopama so nsem a yema wo ne ehia ene ne wosewote timamufo mra hyebedwom a yato ne din se the People's Parliament emu akwanya se wobeba abekire wadwen ne hawo ene ne yekoso wo mpotemu na eba no ade fontenten fidie hu dwumadie so a emira kwananim enti tech tip ebemu akwanya na watimi asuade na se ba na mamre ne amane apomuden hu nsem ena afadwadi a yebo wachidom nya atenka na fa wanopa ehwe wo nsem Max Morning Dew Max Morning Dew 89.7 Get it, hey, Max, and your facts. Oh, yeah, Max Morning Dew goes around the world with the streety vibes, entertainment. Oh, no. Max Morning Dew, 89.7. Welcome to Tuesday morning. Max FM. Oh, Semenya, telephone bien, and come up roto, Laidino, Okoyacho, Nitsene Kacho, it is any travel comedian, my baby, my friend. Ehu wase papa bi Ebusia ya senda wase ma wakwaba de aba Max 89.7 FM Max ba kope ane nkurabata bebrebe enti afi na wode wafidie na to hanu ma wonyina ye kura we Max Morning Dew na
na ɔfa yɛduru so no yɛsi yɛfrɛ no the people's parliament ɛnɛ yɛsi yɛbusa sɛ ɛdin kora ne ho hia ɛfasodeɛ bɛn na wobɛnya wɔ so ne ho hia ade nti na obi store wo din na wan store ne yi a da wo ne mienu ayɛ akatim gidigidi nyasam keto ayɛ ntɔkwa twɛneɛ paa ana wo saa experience na obi a wo trust ne paa wo gini di na mistakenly wo ko hu kwan a wa store wo din wɔ ne phone so a ewurade na se din ho hia de a de nti na wankasa wo din da wo so se me abena akora ntima adwamena no ma wofo de to me fe na ye fe na ye fe se ye to me din ana se ma ba wiase binti no woni e won so je na se de mpanifo kan ye se ade bone wo ho entu edin tro wo ho no won so de nti na wo ho ma wo din e wo akoso ya minua udin ni nyina o wa wo susu se de nti no da so ana da so keke for name sake edin na nipa so keke ye to din ya din no enya sunsun ne honam sunsanso e wo nipa no so wo ansa na ye beto din kura no na kire se wa wofo adwene ho ahu se di wei ye de ma me bas mesia ebe fata no na kane no so kura mpo no edin no na ye to circumstances bi a asi ene ye fa so e de to sa edin no na obi wo ho nso so kura no a bra ye wo no ne maami ana se ne papa efiri mu ene nyina se ka circumstances no ho na afei ya hwe na ye de sa edin no atu nipa na so enti edin de wa se kire asa wonsunsanso wo nipa no a ye de amano no ehunhumu hunamani ene venise social ni nyina eka ho a eboa ema edin ewie mudia na edin ewie peye enti edin de minua ehia papa esa wo ensunsanso wo nipa no abrabo so pa sana kosu ase o na wonso wo sesen kosu ade won wa fa ne honhom ne honam ani nyinara wa fa ne honhom ne honam ani nyinara nti mi dika de ahoma na todwa Ghana fo be kire mo adwen wo se wonso ba so na wo be kire wadwen se ehu hia me enti na sumasi na obentin eye me din se ya na obi kura no se wo boni din no wa mo ni din kwampa so a wo timi siwu wobetimi so obi susu kura de ato de mpanimfo no wotimi siwu se ni wa moni din ye ana obi su kura timi si ni penchira wo se din na wa bo no enye me din a se wati ase ana obi susu kira wo se din ni ye boni sei o mu se to da bi e din baako de wa besi abo no e bebrebe edin bi te se sapon ebi bo no sapon bi wa sapon enti se wa monne sa ba se medini ya monne sa kwasem wati ase enti di eminua hwe ukwa bible mu a wo hu abrantie ayi John the Baptist ne maame ene Elizabeth ne papa ene Zakaria wo bra ne maame nyensen no ni din nti na ni din no ebi ni Zakaria abusuamu Zakaria etorimum ama eba se ye wo abofra no abusuafo bisa ne se yamfre ne sen ne maame se yamfre ne John the Baptist abusuafo ada bi sadin we bi ni abusuamu na afa si den e na wo kofra wo ba ne John the Baptist na ye ma ne papa ne twere dua pen the same din na ne papa Zakaria so twere se yamfre ne ba ne John the Baptist e san se no ne nanim die nti a opeso onfre ne ba ne sa nyame ayi a kire ne se onfre akwala no John the Baptist edin die no kwasem ni ehu hia papa ye nsori preko pe emfa din entu nipa ana ye mfa din emma wo bi esesa wo dwene ho sunsumu ene honamani ensunsanso a ebenya ayi ewo abofra na na se nipa no so na wo nse ye ka se samampa ne yeto ne bedin ene se samampa ne yeto ne bedin dia number ne 0579 300 025 0579 300 025 and I say 0550
055-522 si ebia homa ne tuma madama na won so wodin se hu hia o se wo spiritual backing o yenka ne nyina mbom ye hwesa no pay ye be hu ano epoma sibra se obi wo hokora na se dem di kan kae no wo boni din no amoni yi a ebetimi manene wanya asem kese pa ya enye asem ketwa na yentie Ghana fo adwen kakra na fe ye metwa so Oba besto udin urone manase obesisa udin no enu contribute to relationship because so oba do wa odo fi nakuma mu ena enye de we obesto udin ena ebe kire se odo ko obetumi asto obetumi abani se on store udin kraba obefre no obetumi akire odo nti enu contribute to any relationship. Okay. So when you do for ho na say or store nempena number different number na hu a wo be fu pa because when no ho suspect say bia or yes ade no but the moment wo be hu say wasesa the girlfriend number the different number ahye ho na wo be hu no wo ho nto woda ebufuo ni wo mo kasa ho kra na wo afu o mpese obetie na asem kra until say obe hu oba akro what I say enti me bisa wo maybe some mebomodi abisa o say din we ye hwan anase mefa number na mabisa ba check no na ye di oba din so ya store a different thing kra me bu befu pa me bu befu because me na me ye ya enye wode nti nsa so wodi di me say na me save me do phone number on my phone so me who am managing because me yere ma save no my wife son ma save no my wife no me din na to us so me bia me who managing. Said I'm a person, I'm a doffo, a save me number, but you can't or doffo, no, as will be of Ben pa. So, wife, so close to you. But I may per se, and can me percent me who say, save no, as a meeting, and answer, they means me who say me somebody to her. Some my wife, I'm not sort of from Sabia, my sweetheart, and answer, my better half, Bibisa, and answer Bia, medo, Benny Tria, and it's manager home pa. Nemo man who be some pony or seven nabia, Kofi Papa, Black Kwame near ya, I think say in Shadow Shane. Timamis Media. The woman a Mimnenda, and tis a frame Kwame, I am a day. Now the any other names be a frame, even at all, me brought in the Fred. Now so the friend come and said, and you be dead to say, a friend Kwame no, and I'm manage and I'm pay. Hey, say me, Kuana, my boyfriend. O save me dia na say me dey because I no na be hu say ampa be ma no do but when to be and save you di no dey bibi hye ho na obi hu ano nche say odo o no udi ne dey o save ma o ya proud okwan ya ukunu be fa so save udi woni phone so no eti ma odo no mu ye din ebi susu hu so obu be fu esan say udi e bi odi papa bi atuso ebia mawura ana medofo ana binu kranka honi darling fine who I woni ji robo ha ni yire no asevro jatana ana dimia a chese emfa kwamu hu sa dia ene ububefu enti no okon be fa so save udin e won phone so de beti ama odo no mo edin ebi susu beti ama tambia fi enyo te hona obi hu ano nche se odo ono enti udin ne de o save ma o ya proud. Okwan ya ukunu be fa so save udin woni phone so no eti ma odo no mu ye din ebi susu hu so obu be fu esan say udin e bia odi papa bi atuso e bia mawura ana medofo ana binu kranka honi darling fine who I woni ji robo ha ni yire no asevro jatana ana dimia a chese emfa kwamu hu sa dia ene ububefu enti no okon be fa so save udin e won phone so de beti ama odo no mo edin ebi susu beti ama tambia fi enyo
Agozia, Mammy or Jatway, room the entire born in Perenuno. Was it Obu or Honma only netted them so I stole the Ojatana? Honey, well, I am so dinu honey ni mawura and enyefe. Enyefe, chere say, dear no kwasem ni, uni obiti, na oso wudi mane yefa, Kenya odonimu. One way the other is a nipa no kra dada okra na o ma otimu ya wode. Imagine say one boss wo ho na was store wudi no wa tro wudi instead of green no messenger. Oh, me say. Mentam kesi e po because my wura ko sempa na making. Me che say madam fu bia we di me hu asem ne kampo. Those days na me ti Santa Maria. Was to me di akosi anana che so de Santa Maria na so. Ana me si na papa yi adan who store me dia akosi anu nko na Santa Maria wo de asoso yi de ene de ene sen ene me bufu yi pa me bufu yi ese who store me dia so we di Santa Maria de ene sen ene akosi ya me se eno ho no de be hyewo ho de be hyewo ho de be ye wo ya pa se obi a wugini di pa na se wontwere wudin na ana se omo wudin a no ode wada yo akwasi ya wode to boss na to boss ne ni apostle fancy sie ni ansa because apostle de oye counselor or sign a relationship coach and wodi mu pa wo boy ma edwumade na timi akonanim enti apostle Thomas kusi apia en yenya na homa yi so a wo be boy na edin no se hu hia fasodie be na wo so no yetimi achechi mansana ye bie phone lines na matifo abamti apostle wada roma wo mu akwa de ba Max 89.7 FM na ho te sen because we be aba me fa chaka se ma wa pamfo ene o mo ando budi jodi ando pagina wa tifo no ho so ya pa na we dia no pay about nchembe juagin kakra bi e dia ka edwuma yi hu na timi adimu na ye busa se edin yankasa se ni padin emfa so woso ana ehu hia ana so men trust na men kase abia ba ko a ni padin antia se ni edin is very very important and often we generally say to encourage we say one edin for identification your identity nipa baby ni bi esa le wo studie ho na me nyi wo se see na me bo edia odi bi se ama ana me bo edi bi se nesia ana edi na bo bia no nipa de do mu na bo de baba ko na ni ele de se de guta bi enfia I identify nipa na be say ni na ye come ho asan so edi is so important now in especially we do and it's and the enemy share also and we na so e wa brabo and to ba no na me ko na ma ye ko share brand dia e for the Jacob na the Jacob the church obi e se dey order baby obi e se dey the new man so one obo for kun ya ma we tin against on prepare is a plan in Israel it create a connection spiritual connection for you so I the back on them relationship so it is so important because idea maybe Messiah idea na yama ana Messiah position na Messiah idea ma no o ma no papa dia be found no but depending on the relationship that we need in terminal it's idea maybe ma anyhow let's say because that idea go for say about the visual symbol of you me you be na the Kyle and the kind of relationship that we do with terminal and it's idea nature and it's not idea nature before it's so important in fact the brain and the club of say normal that the control of relationship breaking because idea actually more because and the symbol woman so they could be found no so also the moon no hence the idea you control naturally also about nipa mu more do you control systematic ọmọ na na ha wo mo ọmọ family mo ọmọ o te sa system no na o ko fa e bi se bi o collect na land collect ọmọ different name by respect
almost training kind of relationship and me one also me mufa almost very particular about it. It is so important to them. If you have the time to meet people and na root in India, so the one that when you know the problem as people we try to understand people from our dimension. I say birthday name some celebrations already. Obi one birthday kwa one kai. It's not just that the women carry the into man carry will be there normal. No. The first that won't carry the means just saying no will be all the birthday do so no one friend now and look at we breaking relationship no. Because a woman says that would you know that would carry me and cover Kaiser and that's on for my brother. Sanity and it is so important and many people agree. It will be done and to be done around the bit one more. I do also many possible now make a lose some relationship. Now, a thing that made sure that we move about, yes, a woman, no, yes, a woman, because one, make sure a visual symbol of the partner. Another important thing the woman say, the way means saving indeed the force, no, and then I remind me of the kind of relationship you know, and to research my friend. Within the AD and the C, and I said Lucy, but I found my friend. Meaning that, or finally, for who said, a man who won with a man does here, the wouldn't make him only about would give a man. And it is idea and I believe and I thought, why you found a Kyle, and who say, will be some more brother. Now, which will be adding Lucy as you are found a good for sure. What's the difference? So, a thing is so important. Now, about the set even church will be in a relationship, first of all, the past me, no one's media, but they say the me. Or no between me, you know, or sister, I didn't call kindly, or I'm calling to be boss, I mean, as soon as you pass, a be ready, before back upon your different, that bond, a woman tell. And I don't know, I said, over another agency, you won't go with a professional relationship. And the same. There's no emotional connection. Until the Thomas Fusiapia apostle. Now I saw Apostle Thomas Fusiapia. A professional name, a legal name. Uber said a general name will be a name between the new meal, a dinner now only bar, and the new meal, there's that connection, there's that emotional or that will. It's very important. How will be? How will be now? Apostle be same so one casano will be the dean be actual within in a different way. My boy for that. The call will say we know who did that because yes, I'm not you did this enough for said a crime also. But your phone bed also some of our area. It is where we are. The trouble cooking and the phone so. And also quite the medicine for question we have the person or mono. But yes, and it's enough who said, no, say that, maybe we moving the tablet is actually the na on say tata na phone no so no na mo omo nicknames ahodro ebi wo hono ma obi pe ebi wo so mpe obi wo wote sa wo de sa din we fe na anhwe a ene ode be ye wo no enya asem keto akora ene obi wo so a wo de fe na ope enti obi de nickname bia na say tata na phone oni ho de ene ye kan de ene obete obi nso de nickname bia afro ma obu afu pa ma aka say brade enye nyame pa nka dwuma me ni be di nipa kro no. Yeah, about the school, I remember your guy about one. You could do SSR and this one more after paying the paper. You know, showing the cream, SSR. And no better class with a bobo nickname. Maybe the demand may make a go from the and home. And yes, a man for the demand on one a school to us. The short says that you because or you have to go with year, the social crime. Ignore the mama, now on the phone, sent a shower home. Don't assume. Since a new from the rest of the life of our classroom. It is adding the issue after the first time the year. Quickly, and my quickly, I don't come in the year and say, not a junior, I'm a meeting one, and I'm introducing quickly. Maybe a different way of the home. The amount about the school, yeah, now I'm introducing the junior school. My child will be on the moment, I go fast my brother.
Na yɛmfa ne sɛ yɛnyusu mobile phone for example phone one watɔ no deɛ wobɛtumi ahyɛ no yere ketee sɛ ɛdi wei na mpɛ sɛ wostɔ wɔ phone so enti fa saa di ne to so ma m sɛ ɛyɛ wo yere deɛ a ɛdepende the relationship that is the intent nti adeɛ baako a ne nuaba menka no a obi deɛ nti nuaba na awareɛ mu a ansa no obi bɛware no the foundation of a friendship where I'm a friendship is a bedrock of every relationship. And how do we listen? So one needs to friendship there. Only in terms of my professional marriage. And I'm not the brain crowd, only you to be more common. Or by me, many other no there's no intimacy, there's no emotional connection. But here now one of the things that drive friendship, common interest. The entire matter that we are down for the thing. They know what shared as a commitment, common interest. So if we don't come in a way informal conversations, we also. But the idea, the two people, hey, now even I did actual before. So if we disagree, it will depend on the kind of relationship we have here and somebody. Because what we do, we better can you what we do now? All process here and our cooking, foundation. You must understand the person. So what's here no father. It was a society there, a share a mood in common. I don't know who will send me pay the way I want to within quite a way when you're ready to commit or connect with media, not winning, how I end up composing. Maybe now I really get some question and quite with you how they work or no matter a deal identify. So they will identify what's wrong. They will also who watch on the phones no. And American, it's a deep one and when HPTS and also fair. They move away the so never shall we link of as a full. Yes, so waware dia wetumi na ka kokwa mu se wadaroma ka wo se di se de wa store ne maame anka beboa m kakra. So only know that emotional really dia go out to for na wa se wo so. I know for ba ku no no so one na wo na woni we fan se waware na waka ba ko ayeko ayeno ayesa. Na se still a wo so won se say mwanya ware awie ntu ba den apostle. So it's very important say the things here because who want to matter no. Obu was in a who are there from who are there. Who said, as no people make me afraid to see a woman, but or get some most will be moved because they are saying soon and teach will be. And I be area and I did have an answer in the paco. And you put my yes no to maybe to conclude the because the first I didn't how to say how be. So one or two ways. How do you now let the person understand or appreciate your point of view? And how do the share the art of communication, So I don't have it. Nipa we or otherwise. Maybe we hear the community before and the coca. The whole contract so the before the community are not going to put with you. And you did it. Yes, we are so. I'm a coach Mama and Joe Lucy. Some are showing the phone so what's the change. But I'm not the best for the so Nipa the feeling so master the occasion is not any. It's just because how do you communicate? I have a problem, no. Mr. Now, so that now friend is sweetheart. Maybe so that they say a card can be for no actually sweetheart was when the matter one. Now, the most say, a dear would be a friend a man when you enter. Now, I go. What was the fun that they come over or no, I told you. Then when you're a 2 wally near, who wally near me, you're changing what's wrong. I did that phone or the amount. They do all the time. On the farm or no, my papa. But who person already know the question how do you control? So in conclusion, that's not about what you're saying, but how you're saying it. I had the brain because will be in self-education by your mouth. There was no person in your mouth there. Then you need to learn how you can learn to communicate. So normally I say communication, you need to take consideration the 5 W's, the when, why. The entire person is the all these elements now to me a finding way. Now, as long as you what's in dream, what did you you now find a way to communicate. Because open to say, I don't want to go. They will never before, and you cannot say, it's a 4 years, and then you are one per comparison, and nobody should have done because I say any panel. And at the official, it's not for company. Will be a year, will be a just out. But you need to communicate so that at least next na apostle counselor we die wada roma so obi ye na dwen se opeso owo ana wade akora ba wiase a
ɛdeɛ na wɔso osua wɔ din ho ansa na watam sɛ bi a mebɛyi pɛsɛ na meto na sumasi anaaso ɔbɛnti deɛ na wɔso osua ansa wato akora ko ne din. Yeah, I think it's because a fool a shiny kana will be a wood CBA because I'm saying a identity, a D a special connection, a D just will mean and a D a stress. It's because a trust and I deal with the whole car at all by the who's a young boy in the panel. To me, they marry you with the power to think and the power to speak. If you will communicate, you have to say, and a D and I then say the panel actually panel breast. It's the other two ones to be on your profit with increasing in shady and the trouble they are issue. We can conform with the years I use supra and use animal. I ask some other industry. Tell me in suit, it's not about here. They take the shape of the containers. It's on our environment, on 3-party environment now. The action was share and the personal. It's a D so powerful, so about another to the near. See a D nothing. Even sometimes the new one the Dino will be in a day back to oh, this might be a good plan and to say it's me Dina or the battle by my son and winning them all by you. Why? Because a 2-year home. It's most of the time, all boys think of platform. Most are going to pick the behavior of the person. The beliefs I don't know. It's not just pick a name because I know that. You know, because you find you a Bible or maybe the Magdalene. Come back, the Magdalene, Nabrabo. I say when he, it's the more of these side in that of that from Abrabo. Or we see maybe Cynthia, maybe say, every day I was some day, what are one and the national library before. Oh, it's a being there, so the who see an outfit here, who the parasitic behavior, basically because names identify people, both sexually and physically. It's a best from one time, I don't just pick a name because I Bible, because I am a day. And that is enough. Yeah, Mr. Mommy. And to the year, the Bisa acquire a demon, not a one. A dear, you have to be that. Me probably to grab a room. So I'm money in our not so to home. Now, pay you all the camp, and the assessor 2 years in the tree. I find that Tomaso. Then we don't just add a put a name on your card because I owe it. Let's fed in to soak a cake. Whom fast saw, whom soon and so any bit me a dachi. Apostle Thomas Kusi appear or your relationship coach or sign your counselor papa ne dia wo kan e man who gina de so pa no the counselor general and dia wo kan baby a wo hye bia no frɛ no beba and your budget swam anti counselor and pay Max FM and Max TV I Mass Media ina ye kabo mu se da wase papa say wabechire mu onsam a wo kan nem say bia akosua de Davi o say bia akosua de pa ni pa bia akosua mami nya no kwanye enti Kadre dia no fe ya da se pa kadre ya fo dia sie fo ya da se ya da wase pa e be sa ba biem e be ba won chen de bia nyame enhia papa Nyame samo so no mo dia mo that's it ave akosi a wo se den me say only people are just so nani na just edi no kura ye na honhom taachiri oh edi na counselor na SEO say edi no kura buo so wanya bayi edi to so kura timi nyima e ma wanya bayi kwasem say just edi no spiritually no e frafra bayifo mutu ni ane mafo mutu ni frafra abofo na di na fe ko so partner di ko so hu obetimi store na ode ayi emoji ayi se won kasa yi skeleton no ode aka o frefre saman oh se we frefre ka kwa sama do kra yentumi okay obi bi abasa ye friend Theresa and so friend ade pena na nanije won se atwi di na ade pena kra no wono no nti ase wo mu ne se nipa na wo kasa de wo say your friend Theresa ne ma me to ne Theresa so wo bo say ade pena na ama nani age na woni ade pena na se what ya se sen ya ye frɛ no ne nani age ni nyina wo se ye hwɛ ne ye hunu ni nyina wo se ye hwɛ ne ye hunu wo se na me counselor kan ye no obi wo no ma wo di ne di to ba di so kra hwɛ ye di kra de
akwara ni me bi obi so ha patapa asem nko a eno onoti atiate for asase so amanfo e wo stories pa nti yen hwe se won betimi ni abeche e wo dwumadie no so a se dem di kan se wo dey fa WhatsApp dia e 0506 367 196 na sa wo se wo frɛ ya gani ko mi na wo di phone na tarewaso no waka magana fo nyina na se wiase nyina tie ubi dia na kyese eno no ye 0579 300 025 anampo se 0550 055 522 betimi afre afaho na bia se ye experience o se bia din bi na da wo so na titi wo se din obeka na oman ni nyina so entie bi ntine ekwesi no apostle nsem okeka de ne bebre na me fasa akonya so na mahyemetifo no mahwefo nkran se mega cash promo no asan ba biem ebo adwuma dikadika pa enti fa wo phone na bo star 426 star no tie boko star 426 star 8 hash na won so watimi join any promotion na bibia timi akoy obetimi anya up to 50,000 Ghana cedis up to 50,000 Ghana cedis nyesika ketwa kora mega cash promo di odo ho hyemu a me ne okasai enelefo ene regulate nemu unya 18 a wadama osuya unya 18 a emfa wo ho hye mega cash ni don't venture emfa wo ho hye mega cash ni mu bi nemu so wenya 18 na se wo of sound mind a wo fa wo phone a no abo star 426 star yes star 8 hash I play responsibly terms and conditions apply terms and conditions apply terms and conditions apply. Welcome to Tuesday Morning. Mega cash code no biem star 426 star 8 hash kakra star 426 star 8 hash no we try to mo na jese bibia timi akoyi obetimi edi Ghana sika botene 50,000 Ghana cedi akani sika 500 million obetimi edi akani sika 500 million na won so dia ahebotum dia ye ni opesa wodi ye bia yese wonya 18 a menkoho unya 18 a menkoho. Ebia na opesa obeche wadwin fa edin ho se obi store wo phone so o se wankasa kura wo store nkrofo de wo phone so adwin pobe na hye nti a wo di store sa edin no wo di mema won mu nickname obetimi store di akosia obetimi store di se fried rice na chese nipa no ono toto aduama ni di we yada fried rice say na we nya samu a wo gi phone ya na nka nya se wo benya ba ama ne a wo hwe na Hey, what baby the phone ya to so no any phone on that's what in the phone on so na dini what do phone na me dey no obi we experience ni bi enti no say o experience no person share with us and am di kind numbers no etutu dwa no WhatsApp numbers no so I ready I twem won tetem ja so pa na wo store will be doing fried rice no se nyame ya adom na se fried rice na tinani so no wanto ama wa ni biemu a na indomie mayiwa wo de am se mayiwa homa na frim mayafrim ene bankuni ade nyina tilapia nyina ya store me say obi di am ko hu se wa store wo bi di so was it the most funny one na ja mi nim se wo joku mani pa ne siri o se no so so dian yo
The most funny one also so there no so say ebi so na man ni nipa ko no man ni ayo o se ona dan fo bi edi no wa store ne sa na ba ko de so kura de edi ba ko kura ni so ene the name of countries obehe ayi e friend is Manchester, New York, Singapore. I was here. Uka name of country. Sana Spendy Love. Edia tumu what's up? Say, ono their friend is Spendy Love. Nanso. Edia o de mana. Ebe man ni aje pa. Any cash woman. Cash woman. Na je sika ba. Aye. Cash woman. Cash woman. Wo pesika. Ne craft refre sika. Aye wo pesika. Spendy. Boy. Spendy Love, I want know what is Spendy Love. Also, me the cash woman. Also, say, I'm for cash woman. It would the end as say over. It would the way. And then a cash woman. So the what is the cadia? Max FM. Welcome to Tuesday morning. Can who say you were live at YouTube Max FM Ghana? A hono dear just said near person would need to be but who drew higher no subscribe to our channel na my wate. Now I share, now I like it. Max FM.